azul ansuf yis-wen wansuf yis-kent ɣer tedwilt dimanche soir foot akka tettwalim aql-i d umdakkel-iw رشيد حموتان. azul رشيد مساء الخير أمتي azul محمد لاباس والفلاك الحمد لله ثاي غادي تصالي شويه الهواء غادي شويه كفور ان شاء الله هذا مرفوع ان شاء الله. انا فما ننس مقر قردو يجي ابسوليمون الوقت يجي لكن تزرم يفض ووال غاف لو نيفو البراج تاكسمت يفض ووال يصب سواطاس يوت الدوفور ان شاء الله هذا يرنو ان شاء الله يوت انكور بلوس خاطر يصب سواطاس البراج كاينين النيفو ينس ان كوكرون والسنه يصعبن مدي وتر كفور ان شاء الله ديك ربي كفور باش كنا ذي شارو باراج يعني هاد الحياه الدنيا مره ماشي في بيضاني لقدريني بليك مدينه قد حضر نشطح منهجي وي ولا قرا ماشي كان ما يلقى السر ديال نوظف سي ماشي حاجه ما تدي ضرب بيني كومبليتمون ابسوليومون صحيح ابسوليومون فوالا شاف كيف راوني نهضر بيان سور نبغي دواكيني الا قاتي دناوي لان كلك فايده يعني غاتني داوي اذا قالت تزوير تاولي دناوي كان تزرام غفاد الديمون سوار فوت اكو قمتنا رشيد حموتان داين يعني الفوتبول لا دغا لا جياسكا كان تزرام دونك سينيغ دنفدو انسر دنفدو رشيد دنفدو في الماتش الماتش المديه توالات سور بلاص نكتبعات كان زي التلفزيون داش راه غيدينا دونك تفلس رشيد صوت غورك بون سي ان ماتش يعني صعب نطاس إلا ما قديني قبل ليك داير باسكو تو لي زونجسترمون لافاني لا يشكوكو في الماتش يوغاديث ابسوليومون ياك بليك سي ان ماتش ديفيسيل اون ايكيب دو ميديا كي تري تري ديفيسيل ا جوي اون ايكيب دو ميديا كي فواياج بيان لقى الزرد بليك المديا ياكي تربح تربح 4 matchs et un match nul à l'extérieur. Donc c'était d'emblée c'était une équipe très coriace. D'abord aussi, elle a beaucoup de joueurs expérimentés. Donc ça passe, il a l'expérience. Rnouyas يعني مكيدينا l'entraîneur نسني هيك قصراك والشطاح وكذا شريف حجار إناك يعني نكوني نزرام كي تلعب جيسكا سورتو غوناريس نخدم لي فيديو نزرام كي تسولها دونك اون في ان بلان يعني نرامك نهجات سيدم كي لاقل لي الماتش كي ثورا لو ماتش en lui-même يعني بضد إذا l'équipe elle a été à la hauteur. Elle a montré surtout, un mental. Elle a réagi. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais perdu les pédales pour un Kiskarn. تكمل لكن تسهر تلعب jusqu'à la dernière seconde. Et donc, c'est que le football n'a jamais été une chance exacte. Et puis, jamais dit qu'il fait le match, il se fera l'arbitre, l'arbitre se fera à la fin du match. Donc, le match il reste ouvert jusqu'à la dernière minute. Ça, c'est les histoires de matchs qui se sont terminés comme ça, alors qu'on disait que c'est fini, qu'il fait le match de Narvah. Il y a beaucoup de renversements dans l'histoire du football de par le monde. Il y a beaucoup de renversements de situations. Il faut dire aussi que la sortie de Suède, elle a un peu contrarié Laval parce qu'il venait à la flèche. خاطر زاد ثيكوال الذي اللي ربيك ولي زونطرينور هاكي فاشوا خاطر نسمى يخدم الحساب اي لعب اي يزرع بوبري سون ايدي يتوالي اي بي كي سيقارن il y a une tuile qui lui tombe sur la tête. Il faudrait rapidement trouver les solutions. هكا
Oui. Donc la première solution à Igoufa, c'était de décaler il souffre de Mikfa Souyad, pour renforcer le milieu. Il a décalé, il a de faire Benabit. Il a de faire dans l'axe pour être aux côtés de Tizi Bouali. Mais ça n'a pas été comme il se doit. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que le média avait commencé à reprendre, à prendre le dessus, à être plus dangereux. Ils ont même égalisé. Donc, il a tout de suite rectifié le tir. Il fait sortir Ben Chaïra, il garde le Harfi parce qu'il avait besoin de quelqu'un de frais. Il fait sortir Ben Chaïra, il fait rentrer Mebarki. Pourquoi il fait rentrer? Puis, il y a eu 2 sorties successives, puisqu'il y a eu après Sayoud, il y a eu Ben Shrifa. Et il faut il a une gêne sur la cuisse, ce qu'on appelle dans le jargon footballistique, Karnassi a reçu une béquille. Donc, il a fait il a apporté les changements. Donc, il a fait rentrer Mebarki à la place de Ben Shrifa, Asqara de Ben Chaïra, et il est parti sur la place de Ben Shrifa. Mais Mebarki, il a pris le flanc droit à la place d'Abdeslam. Et Abdeslam est revenu dans l'axe avec Tizi Bouali, et Ben Hadid a repris son poste originel qui est au milieu du terrain. Donc c'est à ce moment-là qu'il a décroché un tir. Même en journalisme on dit un but venu d'ailleurs, mais qui n'est pas un but venu de nulle part. Parce que Medine venu d'ailleurs, ça veut dire dans l'espace, tu as un endroit, même si tu ne le situes pas. Medine de nulle part, ça veut dire aux hommes qui diront. Donc c'est un petit peu, c'est comme de la magie. D'ailleurs même le gardien, il est sonné complètement. Parce que c'est que juste avant le but, il a déclaré, l'entraîneur adjoint, il a déclaré pendant la conférence de presse, juste avant le but, Mdia, elle a opéré un changement. Le changement, elle a fait, sauf à un attaquant, ce qui serait d'un défenseur supplémentaire. Parce que Zaran Belli qui commençait, les joueurs de la jusqu'à commencer à jouer par des longues balles, par des centres, donc ils ont voulu préserver. C'est au moment où ils pensaient préserver, ils se donc c'est pour ça que le gardien, même l'équipe de l'Mdia, il ne savait pas. مازالت نوغال رشيد غير البيتين بن عبدين مازالت نوغال غورس مازالت نوغال غير دو طرفي هكاكين باش هذيك المرة كان في الماتش هكي سي اوسي ان تيست غروندور ناتور بارابور au match du Coton Sport. فاشو parce que le Coton Sport يزمر ادي يروح dans la même configuration que Médéa. Il va jouer par des contres, il va essayer. Donc, Laval, il tient un petit peu le match. Qu'il lui fallait. Le match avec l'Mdia, il lui était bon. Parce qu'il doit ce qu'il lui fallait par Smith. Il lui fallait un match comme ça. Maintenant, les joueurs, ils ont un truc mental, ils ont ça, les capacités mentales, donc ils ont bien réagi. Ils ont négocié jusqu'au dernier souffle, comme on dit. Hein. Absolument. Jusqu'aux ultimes actions, c'est pratiquement, on était dans la première ou la deuxième minute du temps additionnel. Mais il marquait le but Ben Abid. Mais globalement, ça a été un match positif sur plusieurs aspects. Donc l'Irak, ça a été, mais c'est une répétition
مقبل الماتش كي كوتون سبور كي se jouer ان شاء الله ما ندير ما يظهر في اسم الاربعه ان شاء الله. الاربعه هذا نوع الغرس جوستومون نكمل كان يسواعثني يصفرحنا طاس يصفرح ماشي اليوم ماشي السين ماشي ثلاثه ولا مام ديزيماج ولا مام عيبودي يتسرو وقبل هذا نوع الوكيني ناس يكون مام بيوت يعني تروازيام بيوت كي تي بوسيبل هذا شوف في حبس الاربيتر. Mais Thura Mohamed, c'est vrai qu'il y avait possibilité. Mais si l'arbitre a jugé, ça veut dire que Thura, il y avait possibilité. Il faut que tu aies 4 minutes. اسمح يا محمد. Soyons un peu objectifs. معليش. Nous dépassionnons un peu les débats. absolument. Rien ne dit ما يروح واحد ويتسمر كيالا. Rien ne le dit. Combien de joueurs qui ont raté face à face. Il y a des joueurs qui ont raté des buts, la cage vide. Le gardien, il sourit sa rigolée. Non. Oui, mais l'action, elle devait se terminer. Je ne me rappelle pas شو سواس. روح vas-y. جيسكا GSM تاعت ذاكي وساون دي وكيل رمضان. هكا. نخسر 1-0. كورنير الى جيسكا ديرنيير مينوت. والله ماش فاهم هذا بور رمضاني في ماركان والله ماش فاهم وين ماركان البتني جيتي انكور جون ا ليبوك. اي بان زرير او مومون اللي يوث تسوق الروينس il a sifflé la fin et le ballon est rentré. Il a refusé le but. Voilà. Parce que pour lui, il n'est que c'est 90 minutes. En 90 minutes, il siffle. Voilà. C'est un peu, je me rappelle, خدمة غيوتي خدمة الماتش برج منايل عنابة في برج منايل. برج منايل mené 4-0. Sur la fin, ça a un penalty. Penalty flagrant. L'arbitre a refusé de l'accorder. مي تقصرك على فاك تقصرك الناس وعلاش سي رشيد 4-0 الناس ولا هو له 20-0. Bon, ça laisse à supposer pour l'arbitre. Mais bon, grosso modo, ce qui importe, ce qui importe, peu importe le vin, mais ce qui importe c'est l'ivresse. Donc mais voyez que l'essentiel c'est qu'il ne fait que s'arrêter. Parce que c'était pas évident ce match-là. Le match c'est pas évident. Ce qu'il faudrait noter c'est qu'aussi Médéa, dans l'équipe de cette équipe de Médéa, il y a quelqu'un qui m'a épaté. C'est le neveu de Hakim Medden. Oui. C'est le petit Medden. Oui. Yassine Waqila ou la Sofiane la Mashfari Smith, mais je peux te le donner. Il m'a épaté. Je voyais Hakim Asmaïla jeune. Mais encore une fois, l'Mdia n'a pas usurpé sa place actuelle. Oui. Et comme je l'ai écrit, autant la JSK méritait la victoire, autant Médéa méritait son nul. Mais le plus important, c'est que la JSK a remporté les 3 points et fera les... يمكن تقصيرك المولود هناك الماتش هناك عزدينا يجودي اخي ستا ماتش 6 بوان 3 بوان انت 3 بوان يكون فوالا سي ان تريك بون ارجوك ان تكمل كان خاطر يونات هي وقبل تروح الكان ومن بعد الدواء الى مش الصوت كينيا مدان لو جون مدان كينيا. Parce qu'il y a même des réactions, même nous connaissons le forum de Top Chat, il y a certains et de demander l'un deux joueurs qui se sont distingués le match qui n'est le contre GS4, 2 joueurs Ben Khalfa Wakila ou que Medana Kina. T'aimes jouer de Medana qui est c'est ah voilà. Donc la voie est tracée normalement la GS4 même. الميركاتو يسدود يعني بن خلفه يكين يدلع fera tout dépend de l'entraîneur. Oui. Ça ce n'est pas là. Et puis il a qu'à les conditions, est-ce que Medana est libre, est-ce qu'il n'est pas libre, c'est tout
On rentre dans le jeu des tractations. Absolument. Mais on ne le fait pas. Thurayoun, il a posé une question à Mohamed Souyed. Oui, oui. Bon, Souyed, je tiens à rassurer. J'ai discuté ce matin avec le kiné, Hamreoui. On en a discuté. Il n'a dit que Dieu merci, l'entorse, elle est de niveau 1. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas gravité. Il n'est qu'on fera tout pour le récupérer. Pour le match du Coton Sport, même si Azkar y aura avec le groupe, oui. Mais il n'est que tout dépend des douleurs. Comment est-ce qu'il ressent les douleurs? S'il n'a plus de douleurs, mais s'il a encore des douleurs, mais ça va ou le risque va ce serait encore aggraver son cas. Donc la sagesse voudrait que mais on donnera un peu l'opportunité. Bon, il m'a parlé aussi de Ben Chilifa. Bon, Ben Chilifa normal, c'est une petite béquille. وين aussi Ben Chaira اختار زرافة السنين à la fin du match يروح على ورش طبيب يروح على ورش مليون يتقرا انزرني السفلى رجعت داير ونثني حمري ويسرس أضافس ونا الناس يتقرحي مي نورمالمون وقي يضان باسكو il a reçu certainement il a dû recevoir un coup de coude. Mais bon, mais normalement, ils seront prêts pour leur reste. La seule incertitude, c'est Wineth Souyed. On attend de lui choisir. Jusqu'au mercredi, puisque le mercredi c'est à partir de 19h ou la 20h le match. Donc voilà. Il y a eu quand même un joli but de Bouhamroun. ومن بعد لو بوت ني يدي بن حمرون يشبه يضربين الرشيد يكسس وكيل بن عبدي خالد العاليت مي يعني حمرون يكسس شويه يبوش يعاين شويه خاليس يحضر خاليس ضرب ثورة ديني مش بحد يعني il est beau, c'est un centre de Benchaïr Alra. Il a été raté en premier, il était au deuxième poteau, il l'a placé. C'est son rôle d'être de marquer. اي مي شبح يعني شبح القبايل صح كيس يقر ثاغشت الناس ثاغشت بالليك شبح القبايل لا الور ثلا ذي تدريني الناس ذي تمديني الناس ذي البحرين الناس بلوس لي بوت فوالا دونك ان شاء الله كان هادشي طول الطون هذه سكثر ربي وكيف تشبح كاين ان شاء الله فوالا بدا شو يتولد يعني هكذا العاليث الماتش ني بالك نكونوا نولاران باسكو نكوني لا كاميرا الي كونسونطري اونيكمون سور اين سور sur les actions sur le ballon voilà, sur le ballon souvent sur le ballon شنيت ولا des choses qui ont attiré l'attention. Ce qui a attiré mon attention, c'est que d'ailleurs, c'était la conférence de presse. C'est la première fois que je vois Lavagne agité. Et habituellement, sur le banc, il est... Je dirais pas stoïque. Oui, oui. Oui, habituellement, il est calme, il est zen. Mais je l'ai vu même زريغتي يرفدي في السنيس مرة ربيطة دي السفلي ماشي دي عوايديس تسمى ونولفات نزركني. Donc, c'est pour ça, ça suppose qu'il y a eu un peu de tension. Donc voilà un peu ce qu'il y avait de particulier. Oui. Mais le problème, il faudrait Nérac, encore une fois, ce match de Médéa, il a été un véritable match de test avant le match du Coton Sport. Parce qu'on avait quand même affaire à une équipe très physique, très technique, accrocheuse, tous les ingrédients d'un match de préparation d'un match d'Afrique, l'aile. Oui.
Voilà. يعني ديسيدين ديسيدين واحد اثنين ديسيدين فانا Mais c'est فانا ديكاليزين هذا ربحن mais c'est normal. C'est normal, Mohamed. Et puis, c'est qu'ils ont été motivés l'avant-veille. جوستومون ولا شي تكتب ذاك اللي تقول هذه لاباج فيسبوك كاينك لا محمد لا ندريه مات تعاوض سيدي النيخ. D'ailleurs, il y a même quelqu'un qui m'a fait rappeler un souvenir. Il a même posté un de mes écrits que j'avais écrit dans les années 87-88. C'est la même situation. C'est vrai. C'est pour ça que la JSK, c'est pour ça que c'est pas un club comme tous les autres. Ok, c'est pas un club comme tous les autres. La JSK est un club qui est un référent pour les autres clubs. Absolument. Combien même les grands clubs, il y a 2 années, 3 années de ça, la Machfir, le Serbie qui est champion d'Algérie aujourd'hui, c'est la veille du match de la JSK que les joueurs ont été payés. زي شو ديقا ستيفان زيفوتو كواليس هذا صافي ربي العمريس يقريد vous savez monsieur journaliste يضحكوا كم يهضر انت ici Algérie équipe joue 2 matchs dans saison. Mais est-ce comment ça monsieur Stéphane l'aller le retour il joue 2 matchs dans saison. Il joue chez eux tout faire pour battre l'équipe, même avec pour nous battre, même avec des moyens un peu orthodoxes. Oui. Et Karak, ici, quand venir à JSK, ils font tout pour limiter les dégâts, pas prendre beaucoup de buts. Donc, Inch'Allah, ils sont super bien à Maris. Mais je veux dire que la JSK, ça a été. Chaud, que ce soit Mouloudia, que ce soit CRB, que ce soit CSC, que ce soit Stef, que ce soit Irkouli. Oui. C'est un مشاكل ماشي مشاكل financiers, ماشي مشاكل جارسن les dirigeants, ماشي l'entraîneur. ما تصاوض لا جيسكا تفروا لشغال. داير قلت لك ناسي l'ancien président الله يرحم ربي. ناسي لا قد ضرب 10% في لي جوار puisqu'il c'est la JSK qui leur permet d'être payés. Oui, la commission, la JSK, la commission. Voilà, c'est oui, la JSK, c'est le thermomètre du football, en quelque sorte, du championnat. Il y a un tout, il y a un tout. En plus de trucs politiques, footballistiques, là, nous avons des politique. Oui. Je ne vais pas trop m'étaler sur là-dessus, tout le monde va comprendre les choses. La rivalité, la rivalité, voilà, un truc, voilà. Voilà. Donc, le problème n'ira que. C'est un peu la JSK. Plus ou moins, elle a été le baromètre de ce football. Mazlar Khtini, depuis l'avènement, la JSK, elle a été 14 fois première, je ne sais pas combien de fois deuxième, je ne sais pas combien de fois troisième, les Coupes d'Afrique. S'il n'y avait pas eu cette coupure, à un moment donné, le Kankim sur la lancée de jouer la Coupe d'Afrique, parce que c'est l'Afrique a besoin d'expérience. Oui. Par exemple, les équipes qui les premiers rôles en Coupe d'Afrique, que ce soit en Coupe de la CAF ou là en Coupe des Champions, en Ligue des Champions. Ce sont l'équipe sénégalaise et c'est une première participation. Autrement dit, ils sont en train d'aligner au moins Moulesh, ça se va aller la Coupe d'Afrique. Donc ça demande de l'expérience. Absolument. Un exemple, ça fait 2 ans. Oui. Asgouessagui, il y a Winnet qui a été éliminé, le Raja Bark. Mais sinon,
Le Raja, il est il est redescendu en Coupe de la CAF. Il y a 2 ans de ça, on a joué le Vita Club Mazalit. On a joué l'Ahli, il y est toujours. Le Zamalek, il y est toujours. TP Mazembe, il y est toujours. Senda Ossagui, Maroudi de là, il y est toujours. Le WAC de Casablanca, il y est toujours. Le S Tunis, il y est toujours. Le S Sahel, il y est toujours. Ils sont toujours présents en Coupe d'Afrique. Donc, le Vita Club. Vita Club, bien sûr. C'est des habitués. C'est les habitués. Donc l'Afrique, le stade malien, il est habitué. Bon, il n'a pas les grands moyens, mais il est habitué. Ils ont de l'expérience. Le Soudan, le Merrikh ou l'Ahli. Kif. Les Libyens, Ali Benghazi ou l'Ahli Tripoli, ou Kamachid el-Guira, kif. Ils sont tous présents. Et nous, on est présents, c'est la GSK. Alhamdoulilah, bon, ça fait quand même 2 saisons qu'on est dans les poules, et en Ligue des Champions. Il faudrait rester, il faudrait maintenir ce tempo. Absolument. À rester au Séoul. Donc, pour pouvoir jouer les premiers rôles en Afrique, il faudrait rester, il faudrait marquer sa présence sur le continent. D'ailleurs, les championnats étrangers, les championnats africains. Il n'y a qu'en Algérie où il y a un nivellement de niveau, de valeur, de niveau surtout. C'est le Maroc. Ouak, Raja, ils sont tout le temps omniprésents. C'est un peu de Dima. C'est un peu de Barkani, un peu de quelque chose. Tunis. ES Tunis, Sfax, Sahel, Club africain. أتحضر مصر كيف الأهلي Zamalek, Arab Contractors, les pyramides, les Ismaïli. Ils sont tout le temps. Donc les 4, les 5 premiers, ils jouent toujours la Coupe d'Afrique. أتحضر السودان كيف Ils sont toujours présents. الأهلي le Hilal, ils sont présents. أتحضر au Zaïre. Toujours les mêmes équipes. Donc, le championnat, le Mali, le stade malien, le Real de Bamako, le Djoliba, ils se disputent là. Le Niger, les gendarmes, Sodip, Parce que ce sont des clubs qui ont des moyens. Absolument. Ce sont des clubs qui ont des moyens. Donc pour rester à ce niveau-là, et puis en plus de la popularité des clubs, il y a aussi l'impact économique que suscitent ces équipes-là. Ces équipes-là intéressent les sponsors, intéressent parce qu'ils véhiculent leur image. Voilà un peu. Absolument. Eh bien, pour Aïnas, pour fêter les 300, les 300 connectés à le direct Kinna, une autre question, Rachid, toujours le match Kinin, le média. En plus des aspects positifs, il est quelque chose qui est bon, ثورة شوي قلقن. Bon, c'est aussi l'équipe qui est en train de se dessiner. Oui. L'équipe qui est en train de truc. Et parfois, on sent parfois quand il y a un petit grain dans cette machine-là. Donc, faut-il aussi aux autres qui sont sur le banc d'élever leur niveau. Absolument. Pour remplacer Adeline directement. Le Congolais d'abord, pour le mettre, il faut le sauf cas. C'est-à-dire que pour le mettre en confiance, tu ne vas pas le mettre dans des matchs difficiles. Absolument. Quand tu prends Kaddour Chérifni, il vient de reprendre aussi, c'est une bonne nouvelle. Kaddour Chérif aussi, c'est un bon buteur. Mais il s'est retrouvé dans mentalement, il a raté 1 ou 2 occasions, il n'a pas trouvé les encouragements nécessaires. Or,
كاينش فيغاس بويش سميلا بويش meilleur buteur mais avant de mettre un but il en a raté 5-6 hein. Donc c'est un problème de confiance. C'est de croire en soi, de croire en ses capacités. Voilà un peu le. Ouais. Peut-être il a قد يتشمن يسوي عتم زواروتي تربح لا جي اس كا اتسيلي لارج فوالا تربح باغ اكزومبل 3-0 هنا اتسيلي نرنود سينك تشيلي البركه ماشي البركه ماشي البركه il est plus libre c'est une façon de dire في السنات ما يكاد كني دون ان ماتش عند لا جي اس كا تربح même ça psychiquement هذه يحس باللي ولا راه c'est un poids sur l'équipe ناقص حاجه c'est-à-dire تربح donc il va se mettre dans le bain il va se هذه رودي en quelque sorte le football ça reste un sport aléatoire. Oui. Je m'explique. Il y a pas mal de joueurs qui ont le malheur des uns fait le bonheur des autres. Oui. Beaucoup de joueurs qui se sont. Je prends deux exemples. D'accord. Adrien, il a explosé. Le jour où il a remplacé Kamal Net Yahya. Il va blesser, Adrien sur le banc. Ce gosse-né. Voilà. Je prends un deuxième exemple. Rahou Mftah. Rahou, il était grippé pendant un mois. Mftah Rabia. Il boit un canis. Il s'est imposé. Mieux. Oui. Jean-Yves Schmitt comme titulaire. Cavani seul en équipe nationale. Donc, parfois, tu sais, c'est un coup comme ça. يزمر هذه يروح يزمر هذه ما شفيهاش ونسقس باريس. ميم سيونو ما يكمل سيونو ضري يكمل الماتش. خاطر يزرى يفهم بلي لو كان ونات يرومبلاسين. تفهم كانيش هذه يزمر تساوم كاني السلام عليكم هذه ولا يخدم لا سيست qui va à la chasse perd sa place. Exactement, c'est tout. C'est pas un problème. C'est un peu les aléas du football aussi. Donc, une blessure de quelqu'un peut faire le bonheur de l'autre. C'est tout. Ça a été toujours comme ça. Rachid, سلاح كان هو l'équipe nationale. سلاح de l'équipe nationale. Donc, ça a attiré mon attention parce que لو يدي هترن justement غاف بن عبدي. Nand, il aurait peut-être sa place en équipe nationale. C'est un peu exagéré, non, prématuré. Non, ce n'est pas exagéré. Pour le moment, fait chose rare, pour le moment, à son poste, il est le meilleur en championnat d'Algérie. Oui. Et bon, tu auras. Parce que. C'est pas exagéré pour un but, quand même, ça peut lui créer. Même ça, il risque d'avoir la tête. Parce que ça, il n'est plus jeune. Il a 27 ans, il a Amaris. Donc c'est le moment. Donc c'est une découverte sur le tard. Oui. Parce qu'il a quelques dîners, dommage. Il a commencé ça, oui. En 1993, je crois. En 1994, j'ai les chiffres d'Agui. J'ai son truc d'Agui. The Miss Imoualani Seguth Wassif. Oui. Il commence à. Tout d'être, c'est tout d'être. Je dis exactement un site. Il commence à déliser pour Charaga. Si Charaga يروح على بليده 73 يولي ياخذ بليده en Ligue 1 يخدم بليده لاني de l'accession il a كودسن ومن بعد يوغال للقبه où il a fait ses premiers pas à l'école يوغال للقبه pendant 2 saisons
Non, Staff Al-Arabi يغال قبل الشرقة après Blida يغال الشرقة ومن بعد il est parti sur Cuba après Cuba يسعد سنين سكواسن ومن بعد يروح على الموب كيس قال أصحاب بجيكوية الموب يروح على الموب يغال ثلاث ورا سكواسية ثلاث لا جيسكا il a surpris tout le monde parce que c'était mais voyez c'était un talent caché il n'a pas tellement c'est là où tu vois par exemple à Mohand le rapport entre un joueur qui joue qui évolue dans un grand club et un joueur qui évolue dans un petit club. Oui. Tu prends l'arabe Ben Abdeghi, il était au MOB donc au Divanera. Ben Shaira, il était à Imlila au Divanera. Kerro Magui, il était de Lazmo au Divanera. Mithura Mibadala Jiska, c'était un grand club. Il donne une autre dimension. Absolument. Parce que la Jiska lui permet de donner une autre dimension à sa carrière. Et aujourd'hui, c'est les télévisions, c'est les médias, c'est la télévision, les médias, on en parle. Il est obligé maintenant, il est arrivé à un niveau où il ne doit plus descendre. Mais moi je dirais, il a amplement sa place, notamment, éventuellement, une équipe du Chan algérienne, il a entièrement sa place. Mais aussi, il y a un autre phénomène que tu dois comprendre à Mohand. Oui. Il y a des joueurs, Len Wigged, ils sont bons dans les clubs, mais ils ne réussissent pas en équipe nationale. Pourquoi? C'est des mentalités, je ne sais pas. Beaucoup de cas. Mais qui ne trouvent pas. Je ne sais pas, est-ce que c'est le cadre, est-ce que je ne sais pas. Ouais. Mais il y a beaucoup de joueurs qui sont excellents dans le club, mais qui ont du mal à s'exprimer en équipe nationale. Et inversement, tu peux trouver des joueurs qui étaient excellents ailleurs dans un autre club. Pour la petite anecdote, je vais te raconter l'anecdote. La réunion, Smith là, jusqu'à Jumbo Jet. La réunion des présidents de club. Le CRB, il y avait le secrétaire général de la Hartsori Smith. Je fais ainsi, il a une petite bosse. هذه لا ريونيون ناسنا شو جيسكا هذه تدي لي مير جوار والاخر وحنايا ومن بعد يقول لك حنا رانا نربحوا ولا جماعه ينتقل البريزيدون المسكره ايناس اسمع السي ايناس عطي لها لي 11 طوكار تاعك لا جيسكا ترجعهم 11 بدات لا جيسكا تعطيك لي 11 بدات تاعها ترجعهم 11 طوكار نتاعها الناس ما تديرش bon il y a des joueurs ils ont du talent mais ils l'expriment dans un autre s'ils ne trouvent pas le cadre idoine, s'ils ne trouvent pas le cadre réel pour s'exprimer, il va passer à côté. Par exemple Moussa Saïb, il avait le choix entre Saint-Étienne et la Auxerre, il est bien fait de migrer à l'Auxerre. Parce que quand il ira à Saint-Étienne avec l'apparition du chaudron vert, là qu'il va passer à côté. Oui. Mais avec la Auxerre, avec Giroud, c'était un éducateur, il a préparé, il a alhamdoulilah. C'est des contextes. Oui. C'est des contextes. La plupart des joueurs de la JSK, ils viennent de Borjemne, c'est l'antichambre de la JSK. Parce que ناكسني مدينة كشينين نبويد سيدي نبوي وكذا يركو اللي يربح وكذا يجي التري وش سيدي يروح سي مفتاح برجمنة الجيسكا بنت حمانة سيدي يروح بغلية برجمنة الجيسكا شوشي برجمنة بالقايد برجمنة مام وكذا يجي نهضر في اللسن لي بويش لي من هذا اكسيتيرا les Hadj Adlan, etc. Bon, ils sont venus avec leur... Mais c'est à la JSK qu'ils ont trouvé ils ont trouvé le cadre idoine pour donner la mesure de leur talent, de leur qualité. S'ils étaient restés balak avec Et puis, c'est cette stabilité aussi. C'est tout.
Il y a des joueurs qui sont talentueux, mais qui sont en train de faire enfin, l'expression peut-être un peu forte, ils sont en train de faire le volage de club en club. وغالنا من لي زابيت يروحوا لا روز على لا روز. اني ذا يرناس ال 50 مليون هذا يروح. فوالا سي ان تو فوالا. بون دونك كاين رشيد نتكمل وزرير رشيد ما تبغيض نفتح لو فايبر باش ما بغينا نسولن واذا غادي تولين او ميم طون انا نكمل انا عندي غير تيلغوغان تمورث الجزائر لي ريزولطا لو كلاسمون ولا الكلاسمون تورا اتسان لا جي اس كتقول مكان ويس خمسه الصيف تقول مكان امنزو تتبع وهران اتسان وهران توليد سواطاس ليش تولي الفينومين وهران سي نوفو سي Wahran, ça reste aussi une grande équipe. Hein? Oui. Mazarkchini, en termes de titres, elle est dans le top 5. Hein? Après Mouloudia jusqu'à Usmat, CRB, Steph. Oui. Ils sont derrière. Absolument. Donc Mazarkchini, l'MCO, jusqu'à CRB, Steph, Mouloudia, l'Usma, c'est Steph qui est le MCO en termes de titres. Hein? Absolument. Donc, c'est pas nouveau pour eux. Mais Nithinatha Bundmadoui aussi, qui est un bon entraîneur, qui essaie de donner aussi, avec Balatoui, un enfant du club, qui est en train de donner un peu le meilleur de lui-même. Absolument. دونك ادينا كان وإذا غادي تولين تزمرم هكاكين تورا تزمرم تفدوم غيد هاد الستقسايم لا دغا رشيد حموتان ما تبغام هذا تيد ستقسيم غاف الماتشا كينين غاف النظام تيلغوغا دناوين شطوح فلاس دنسمكتي بوتيتر لي ريزولطا وإذا دي سوال نستساوي النظام الا ستساوي نحوج وإذا غادي سولن ستساوي uniquement un Viber voilà سورفتي دقيقة كان باسكو مولاش غيجيني ولا الصوت كيني دونك رشيد نكمل تيلغوغا كمل تيلغوغا دونك اين ولا ديغني لي ريزولطا كاينين اليو اس ما تخسري في كلتني زاد الباك عين مليلة تربح ذي شلف دونك لي مسيو تربح ذي سكيكدا سورتو بون لي ريزولطا نظن وداد نتلمسان اكون ما قرا خدمت سين غير سين انه تخسرد ذي خصمطينا سطيف تخسرد ذي بيسكرا و بون دو ماتش روبورتي ديرني ست لي ماتش روبورتي بور المولود بور تي ار بي بزاف نا خاطر ماشي تسوالي ضمي كومون يفا يطرطربي برك القبل صغيره مي سي سا كونتينيو كوم سا باسكو الا قصر غير الحاجه ادخل من وزمان ادخل من سي ار بي اكزون يمكن يكون شامبيون اكزون يعني Non, parce que tu vas dire que le Mohamed, c'est que le CRB, après le résultat qui est en ligne, maman descendance, mais elle vient de Mazambé, des Gorsen, des Kinshasa, des Lumumbashi, des Zaïre, et ben, c'est le groupe Nil CRB, il est relancé hein, pour la deuxième place. Il est relancé. Rien ne dit l'électorat, le CRB, les cartes elles sont entre ses mains. Rien ne dit que le CRB ne va pas passer en demi-finale et éventuellement en finale. Mais parce qu'aujourd'hui, le Winneth Mamandé avec sa victoire, elle a redistribué les cartes du groupe Nil CRB. Donc tu vois, ça fait Serbe, Soudan et Mazambé, ils ont tous 2 points. Par hasard, Rachid, tu me سوال ضرك شتيني فرانك دوما وتمسوال ضرك فرانك دوما شي كيدينا هناك bon les Mazar ils ont raté parce que
pour les deux matchs, notamment même moi qui ils ont été pris, c'est un problème de concentration. On leur a marqué un but à la 3e minute. Donc il est difficile dans ce genre de compétition. Voilà. Dans une compétition comme ça, il est difficile de courir derrière le résultat. Voilà. Donc, mais bon, aussi il a raté le penalty où il a tenu, le qualité dit oui, voilà. إلا مزوارو غادي يسولن الزول وين غادي يسولن الزول الدم عند السعيد الزول مسيو حمودان الزول وين غادي يسولن اسمك لعنايك الظاهر بس كان مسيو حمودان اللي منو يزرع ديسي سول عندي جا سلامة ظاهر الله يسلمك أصوات غورك داش تستقصي رشيد ثانيدنا فوالا لي مينو نعم داك لي مينو لي مينو وي صح لي لويم لي لويم وي دمع السعيد نك الظاهر باسي بوزقان الجاري خيار الناس لا سلامك انت تدارت انت الجهه انت تدارت تاكوشت خيار الناس لا سلامك تدارت غنجور ثروه ما يكون ويام نروى معناه من سا بعد قدام واحد مون ميور امي ذاكي مارسي سام بالقسميو الباري كيف سام بالقسميو فوالا تدرتيش ils doivent être des cousins voilà ان شاء الله هادي انا ربي العنا كاينين غراض وين شنون رنا يما عندك اللي حنو رشيد حنو رشيد انو نظن حنو رشيد انو ايضا سورة ومن بعد ثاني تنوي فوالا اصوات غورك دا شي تبغيض تديني دا شي تبغيض تستقصيد اصوات غورك Bon, je félicite d'abord les joueurs, la GSK, sinon il y a peut-être une saha. Bon, ça fait 4 ou 5 matchs, on a des bons résultats. Au début, je l'ai critiqué. Il faut dire la vérité. Critiquer, mais il y a des وقت peut-être c'est les critiques ils صوّرنا الميقو الحمد لله franchement je le tire chapeau. En même temps, bon, pour l'instant, la GSK, ça va, ça marche, mais toujours le khadma. Bon, j'espère que c'est un début, mais Inch'Allah, la continuité, c'est tout. Parce que, je peux faire ça, veut dire, à la suite, qui va jouer les résultats à la fin de saison, même malgré le titre. Ça veut dire même le titre, mais quand même, déjà le fait de créer une très bonne équipe à l'avenir, j'espère ça veut dire une soirée les années قاعدين ادي ودس قوسا نقار 6 7 دواين ça veut dire ما قاردين l'effectif qui ثورا ومن بعد chaque قوسا داوين سين 3 لي joueurs on peut espérer voilà un titre africain. Absolument. Eh ben, ما تسعيد استقسينا هكا بارتيكوليير رشيد صواد غوري. دا رشيد فرانشمون سي ان بليزير يتساوي لي دي زانفورماسيون يحكوا لي في تجديدين يعني ذي حاجه لاهيه تصيد نحفظها غورس فرانشمون سي ان بليزير ما يليديش. الله يسلمك. يعني يعطيك السينا يعطيك صحة. الله يسلمك فوالا كي غنستقسي هذا رشيد. نعم. استقسي باسكو كيخارنا كيني لا جي اس كا لي فيزي بار عطاس الحوايج عطاس المدني سي فيزين اللي تي فيزي توجور دونك كوني صافي دير جي روماركي عندها تروح لا جي اس كا عندها يروح لا ديريكسيون تروح اركان الدار فرنسا بارتو عندها تروح تو لي سيبورتور دومونديين هذا عاونوا لا جي اس كا صافي دير جي اس كا سوزتا باش تشي كان في الرويس
دونك نكونيو بليزيور فوا انا بروبوزي مشات نعاون صافي قسمي في لا ديريكسيون كي تجدد دونك دوبوي سي جور ولاش شغل خدمن نكون نبغى نعاون باسكو لا جي اس كا يقات الشيا في الرويس سوزكا سبونسوريز مالك يروح سوزكا هاتي لا كيرج راه مي مالا لي سيبورتور توجور في الدم فير تعاونن صافي دير نزمر نسبيرا محسوب فيك الشيا في الرويس في لي سيبورتور ينس فوالا لا كيستيون اي نو تساقيو تنمير فيك Zahir, tu as bien fait un peu de poser cette question concernant un peu le financement de la part de Khatar Silla. La JSK, c'est les supporters, etc. مثل الحاجة كان إلا قمدنا تفهمن. La JSK est avant tout une entité économique aussi. Avant d'être sportive, elle est économique. Donc, il faut qu'il y ait une traçabilité de ces comptes. Ce que peuvent faire les supporters. Par exemple, c'est de se créer en association agréée qui puisse, ils vont verser de compte à compte. Sinon, à la limite, quand il y a un regroupement à l'étranger, quand il y a un déplacement, c'est-à-dire qu'il soit pris en charge par eux, par ces associations. Parce que ce n'est pas un motif. Il y a des dessous tables, ça existe toujours. Oui. Mais à mon sens, il est grand temps qu'on comprenne. إلا كنفهم كان باللي تمثلت إكسالن sur le plan de vue comptable. Parce que NERAC, la JSK, est une entité économique, c'est une société par action. Donc, فهمار يعني ذا شو يشغل لي سوبورتر فهمار بليك لي سوبورتر حمل ليكيب بغانا تعاونن ام كي زمرن mais il faudrait qu'il y ait un cadre. Parce qu'un exemple à Zahir, un exemple, toi tu es prêt à donner 100 €. Comment tu vas donner les 100 €? Un exemple, là, il y a qu'un exemple. Moi je vais donner 100 €. Par quel billet ça vaut les 100 € Il te faut un cadre pour faire parvenir tes 100 €. Il a qu'à s'affordre les 100 € Donc, c'est créé. Je peux te donner un exemple. Il y a des associations. Il y a des associations de villages, il y a des associations. La diaspora, l'Natas. Par exemple, qui dit Mouraygi, qui dit Marseille, qui dit Paris, Bouzgan, c'est le marque ou la Bouzgan. يمكن تسلي معك في القبائل الدولية ثاني ذلان ذاكي دي ثمور ناضي برا جوستومون اسمح لي كان تشوز قال لي هاد السلمى فراشني دوي غير ما عندك لي حنو رشيد يحوي غير رزقي اكني نغرا فوالا تسلم فلاس المره دونك الظاهر سام دينا باغ اكزومبل سام لي زاسوسياسيون وني سكلفن باغ اكزومبل ما يظنيون ما يموثيون باش تصوضم اتوقم دينا لي توت لي فورماليتي مورتوير توت لي تروك فونابر تخدم باش هذا يعوض الجثه تعوض راه تموت دونك سي vous avez des associations comme ça. C'est de se regrouper autour d'une association, autour d'une diaspora. La diaspora est l'indéna. Mais la meilleure manière, c'est par exemple, il y a les Kabyles du Canada, les Algériens, parce qu'il n'y a pas que les Kabyles qui aiment la JSK, donc au Canada, ils vont se constituer en association. Ils vont demander, par exemple, ils vont voir, pour organiser pour la JSK un stage de 10 jours au Canada, des Français kif, et qu'ils vont prendre en charge. Parce que, dans un hôtel des Français, tu vas aller dans un stage ou là. Tu peux payer en espèces. Ça ne m'excite de cara. Madawek chini 100 €. Adil il miyad gouin 100 €, 100 €.
ça vous fait quand même 10 000 euros. Donc, je ne sais pas si tu me comprends, Ouais. Zahir. Voilà un peu, parce qu'il a Ouais. c'est les supporters. Il faudrait mettre beaucoup de moyens pour ça. Voilà. Il faut, si on doit résumer, il faut un cadre. Ou le cadre ني إلا كتوافق يعني لا جي اس كا فلاس باسكو هذه راح ينادي جماعة يدير من كانوا نون دون اسوسياسيون pour la GSK, بلا العلم la GSK c'est une société, ça risque de créer des problèmes. Il faut toujours passer par le club ذاكيني راي يقبلن أجمعن باش pour des actions bien identifiées يشبين ربي parce que la réglementation elle est claire يعني وهذا نكون القوانين الكندا تسعى القوانيس ذاك تمر الجزائر تسعى القوانيس donc il faut que les choses soient balisées. Là, par exemple, c'est le Mohamed, par exemple, en France, tu as chez un hôtelier, tu le payes en espèces. Tu as dans la facture, tu payes en espèces. Oui. Donc, c'est au nom du club, ou là, au nom du club, on prend en charge. L'Indagui, en Algérie, on le souhaite, moi je te dis. Oui. Des choses rares. Oui. Il y a des bienfaiteurs. Oui. Il y a des bienfaiteurs. Par exemple, le stage de préparation d'une Coupe d'Afrique, je ne dirais pas laquelle. Anida, l'équipe, elle était à l'hôtellerie d'Alger. Oui. Il y a quelqu'un qui a pris en charge le séjour. Pris en charge tout. Il يخلص l'hôtel. اللي نديش فيها روحنا رباتنا خلصوا كلش. Voilà. Il y a des à Oran, c'est toujours des supporters. Il y a toujours un ou deux supporters qui prennent en charge le séjour. Ça fait des économies parce que un exemple barque à Zahir, le stage اللي فاشوك هضره des Riyad, il se comme 6 millions. Ça fait 60 millions de bénéfices pour l'Akhar. Donc les 60 millions, 6 millions, زمرنا في الانترنون باش les primes, le makla, mais si tu multiplies 60 millions et puis هم كيس يقاروا مصابيه يقارا يساو لي دي فراك تلحق 100 فراك 100 فراك تلحق الفراك تلحق 10000 ومن بعد تلحق مليون سي تو فوالا. تنمرتيك ميرسي بوكو ميدسا ولا زاهر فوالا. Oui. لا نسمع سي لا راديو جي اس كا برا يمد لو ميم طون صافي دير طاسي حمينا السين لا راديو جي اس كا بلوس يعني كون ويا صافي دير ويوفانا تكون نربح حسين اسكو فو بوفي ديكالي يعني لي زورار في تخدم بينات تمسفهم سا سخي يعني بيان يعني سي بوسيبل سي جوست اون بروبوزيسيون. إنايك نسمح سيس راديو جي اس كا ومن بعد تفدم فوتر ديريكت ستادير اون اوري فولو فوار لي دو اونسومبل ستادير كل يوم وحدس مي نكون نسعى كل يوم الظاهر je crois que notre émission elle a commencé avant. Celle de on veut rester fidèle. On donne chaque dimanche, on donne un horaire. Il y a maintenant on a décalé parce que le couvre-feu il nous obligeait à commencer tôt pour finir tôt, mais sinon avec le ما يقوميتو على كي في 10 نغالد في 7. On a fidèle, nous c'est pour fidéliser. Le problème, tu auras et puis chacun est libre. Tu auras des seuls des choses حمل des choses يبغى. نكيني أكيد الصح. نكيح الظاهر حمل على ميثود زابينغ يعجبه وين نخدم مرحبا يسون يعجبه الخدمه انا راديو جي اس كا رحت راديو جي اس كا يرنو ساعه من لوكازيون دو روفوار سوا الخدمه نا وين راديو جي اس كا اون ني با اون كونكورونس اخلاق نخدم الخديشنا اون فونكسيون دو نو مويان نوتني خدمن اون فونكسيون دو لور مويان ذاك كاين زمراتي دنيني اون بو با ديكالي احمد 9 رشيد il doit rentrer chez lui etc فوالا دونك نكوني نخدم سو فوا بار سيمين ثاكيني تشكيل لي ميسيون يخدمها كاين ميكرو اوفير خدمها 21 اور صافي لونطون يخدمها كني دونك يا با ليو دو شونجي فوالا دونك تنميرتك زاهر
تسيول نوياض ان شاء الله فوالا بون كونتينياسيون. ميرسي بوكو. صحيت. على خير. دونك كاكي انظر والدي سول النظام انا عديت ثورا انا عديت بتاتر رشيد. je vais essayer de voir يعني وكاين تكفر ناس يغيد يسولن كان تكفر ناس لا سلامة كتكفر الناس وقيل الزبط كتشيني الزلطاك يزبط الزلطاك صباح لا باس. نعم لا يكفر وقيلا رجع اسكثر بايلو فور وقيلا كلش الكونطار ان شاء الله ذاك فرضه سميض ان شاء الله كان دير له ما مذفلي وساول ذي ما قرنش عمان لا رجع اسكثر با الكونطار فوالا أتكفر الناس سمحة كانوا زميراك بورتون تشبح البيان تشبح التسويات لكن ولي بيان مالوروزمون لا فيديو زمير غير تنستخدم الساعة. فوالا الور اصور غور بقرا تنمير كي كيما الزابير جوستومون اسينا الدراشيد في الماتش ندياه اصور غور هكا انا ما فوالا باسكو غاترا مومون دوني ولا توت لا سيمين غاهضرون اما ستاف تكنيك اما لونترونور ستاف تكنيك ميم لا ديريكسيون هادي وار الماتش ابا غير فادي ناقل مسيك لي جبورين لا وار الماتش يوار مليح الماتش شو باديني سي سا لو بروبليم يوار الماتش نيا اسنين لي جوار كينا شوف انت لي عقل توت لا سيمين الناس لقان الماتش يوار الماتش ابرا سميت بدل الماتش ني اي سي فري كريتي ديفيسيل الماتش ني يوار الماتش ياك جاسكا مي هو البروبليم مي وفهمها شوف هادي نظرة تكفرينا شوف فهمها شو المقصود هيك اش الدنيا الا قال خم لا بريسيون لي جورني سنين يوار الماتش سنين فوالا هاد سنين دياكير في زوجو ونر برومي نوفمبر هذا اللافل اثنين بعد وانا نروح من سيتو لا بريسيون تاع السومانه سقاني وار ماشي تكفريناس il y a ce qu'on appelle la pression positive. Voilà. Il y a ce qu'on appelle la pression positive parce que pour garder un peu pour garder en éveil. Parce qu'il faut garder en éveil un peu les joueurs. Ne pas leur dire que c'est un match facile, ils vont tomber dans la facilité. Mais aussi, parce que tu adaptes ta situation à l'équipe. Parce que Thura, Mazar Khchini, l'équipe المدية. لو كان l'équipe المدية تلعب أكثر dans les profondeurs. Dans les profondeurs, c'est un match plus. Mais tu as affaire à une équipe qui joue bien à l'extérieur. Donc déjà, la carte visite sous Gouessegui, elle a gagné 4 fois, elle a fait un nul. Elle a fait un nul contre le leader. Elle a failli repartir avec le nul de Tizi Ouzou. Elle a montré qu'elle était ce qu'elle valait. Donc il fallait mettre cette pression. Il y a ce qu'on appelle la pression positive. Même comme je même يمكن سدنيغ دورتني عدان نيغ بليك quelques mal et bien. Les joueurs ils ont été tout le temps critiqués, on les a dévalorisés. رن الكوراج جراسن رن يعني رن نيف وغالن شو غالن ils ont prouvé بليك اشو تقارن فلانا ماشي الصح. Donc c'est ce qu'on appelle une pression positive. Mais aussi
C'est un environnement. Quand tu as de grands joueurs, sur le papier, le Mouloudi Ajiska, sur le papier, le Mouloudi est nettement meilleur. Mais c'est cette jeunesse, c'est cette. Mais vous voyez que c'est cette ère de jouvence. Les jeunes, ils sont là, ils se donnent, ils sont libres, ils sont libérés, ils sont en train de donner la pleine mesure de leur talent, de leur qualité. Et puis, il faut faire cette pression. Parce que quand la JSK joue, ce n'est jamais facile. Moi, je parle du championnat, je ne parle pas de la coupe. Non, mais tu es obligé de dire aux joueurs, c'est un match difficile. Parce que, contre la JSK, donc, tu es obligé de prendre au sérieux tous les matchs. Donc, pour dire difficile, il faut toujours dire difficile. Voilà. La différence dans tout ça, c'est qu'on est dans le positif. On a des bons résultats depuis quand même un bon moment. Il a Kasnini, نشكل في اللاود زمرم أتى من الماتش هاكي ما تشدي واعود أسنيني إيوا الماتش هاكي إلا قد تحضر ما إلا قاكا أبرا هذيك شنو اللي يسنشك لكن ما يدينا كهذا رشيد مثورة تكفرين لقد تفهم ذي مثل حاجة c'est que les entraîneurs ils ont leurs moyens ils ont leur langage ثورة نكون نهضر بليك ماتش ديفيسيل مي ميتسيلين كني on n'a pas ميتسيلين dans le groupe même si l'expression ne s'y est pas parce que quand on dit on a parté ça veut dire être à deux tout seul mais quand le groupe est seul avec son entraîneur je ne saurais te dire qu'est-ce qui se dit donc voilà un petit mot, on ne fait pas de pression sur les joueurs. La seule pression, qu'à mon avis, qui puisse être vraiment très forte sur les joueurs, c'est uniquement le staff technique, ceux qui gravitent autour d'eux. وما شو محسوب الجورنال مو يفارد يا جورنال ناينات ريان نوبليج لو جوار هذه يخدم القديشيس هذه يقدش هذه يورار سون بلا ما يفتر جو با وي لا بريسيون اما يقال لا بريسيون سور لي جوار لا بريسيون عندها لا بريسيون سور نكون نشكيريت تو الموند شكيرنا peut-être سيليني غفلا نظن يشدن غير لا جيستيون كاش حاجه مي اون دور دو سا يفي peut-être يزمر هذا يقلق شويه لي جوار مي اين يعني لو جو لا كاليتي لي جوار لا كاليتي دو جو يمدانا هضرنا حاشا الخير في اللسن نورمالمون ا مون افي تكفر الناس ثورة متقرب لك chaque entraîneur a sa conception. Thura le match un autre entraîneur il aurait demandé en mise au vert. Un stage bloqué pour préparer le match du Coton Sport. La vanne, je ne vois pas l'utilité de rentrer, de mettre l'équipe en stage fermé. On va continuer à s'entraîner le plus normalement du monde. C'est aussi une manière d'atténuer la pression. Parce que Mellen en conclave, à l'hôtel, le soir, ils sont là tout le temps, ça peut susciter une autre pression. Mais la vanne, je lui ai posé la question, est-ce que dans votre agenda vous avez prévu un stage fermé? Non, il n'est qu'on va jouer, on va continuer plus normalement du monde. Ils vont rentrer dans le groupement. L'équipe, ça a la résidence. Dieu merci. Ils se retrouvent. Ils sont ensemble, ils mangent ensemble. Même Thagouni, de la résidence. Donc, c'est tout un environnement. Voilà. On a failli. Le Bekling, alors, on a failli de faire un match nul parce que je pense par rapport à tout ça,
Et pourtant, la GSK, quand même, la GSK, depuis un moment, on était quand même. On avait des bons résultats, quand même. Il suffit juste de Karouar de dire on va gagner. Il n'y a pas de. Où le problème? Il faut mettre ça dans l'esprit des joueurs. أدسنا le 1er novembre نربح c'est tout. تكفري ناس. أكيد ولا أكيد. لكل ما تشيل à la dernière minute على آخر ماتش نيول après ذاك نوع dans une crise je me rappelle que les Camerounais gars خدم شطوع ما faut pas après ذاك نوع il faut Karouar. C'est ça que je voulais dire les gars. تكفري ناس. c'est mon point de vue إذا رأيي ولا كل حال. إذا رأيك أتفكر ستاقي كان أقولكم لا ستاقي أتفكر. إني داشو ليكيب سمحي إني داشو ليكيب ريكش من الونار باش دينا سكاد خسرة إلا قدر ربحن سيتو إلا قدر ربحن فوالا ولاش ليكيب ريكش من الونار باش هذا تسورة راستيني كش ما خسرة حاشا أمكن تحكي قال لينا أمكن يقال ستيفان قواليس هذا سجى ربي العمريس هذا سجى ربي العمريس يقارد بالليك لي زيكيب يلجو دو ماتش أدخل من لكم باش هذا ربح باش نروح نرتيزو هذا حوسن أروح نكنس 1-2-0 تسوينا راه 4 بطرو سيتو ولا قرا عابين روخام ولا قرا فلاكرون هذا ما كان صحيتك سي بالون اسمي داوا ما كيزكني إما راه بغا خسرني ثلاث ماك وزرنا كنا شحال خسران داوا ما كي لاني كترفع الدرجه شفتيها اشو هكا إنك شي بالوي سيدي حكان ربو خسران وزرنا شحال خسران ما 4 5 6 لا ديو انا درجه il veut limiter les dégâts c'est tout voilà تنمير تكفري الناس ميرسي ساعتها تكفري ميرسي بوكو سورفا تكفري الناس ديون استنفيد ليكيبنا تنمير باش كان هذا دينيغ اون مازال دي سوجي الي 20h19 دونك مازال هذا دينيغ في كوطون سبور انات والناس نصر سيني غادي يلي كان رابيدمون لا سلامة كان نصر ما كتسيلير أزول في الله وانا زول دموع سعيد أزول مسيو حموتان أزول نصر لا سلامة كان نصر أمك ذا شرا غيديني السكيني ذا شي تبغيض تستقصير لا دغا قمتنا رشيد حموتان أصوات غورك بعد هضرة زوات في ماتش نيجي اسكا المدية اولمبيك سانسيرمون والله الماتش ني وقع اكثر الماتش ني اللمسيه دي بليس كونفيون في الماتش ني اللمسيه كو الماتش ني المدية باسكو مثلا عطاك فارينا ساكن يهضر تسولي ساكونات مدن ثوار مدن ثوار المدية ماشي ثوار باسكو سميتها المدية ثوار باسكو سكواسا كاع براتيك دو بو فوتبول. C'est un système de jeu, elle est fidèle à son jeu, tu la verras anarchiquement, quel que soit ma t'attaquer, tu t'attaquer anarchiquement, ma te défendre anarchiquement. Donc pour moi, c'est parmi les meilleures équipes qui des championnats qui ont le football hiver. C'est une méthode de jeu hiver. Sincèrement, pour moi, il a dégradé chez toi, mais les deux équipes qui le football sénégal pratique un football une discipline tactique ماشي ثوار باسكو سميت المديه ثوار باسكو الجو دو فوتبول زرا باش تخدم النصر الى انا ياك ونسعطي لها باسكو نسعى عندنا وي دوطر سوجي دونك ذا شي تبغيض هذا تستقصيد باسكو انا رشيد حموتان ماشي مكلس هكا من كيتسيلي غادي يدون دونك سي لوكازيون غادي تستقصيد ذا شي فيه تبغيض غادي تستقصيد. Voilà, l'émission elle est basée surtout sur des choses de ce genre. ما تبغيض تستقصيد قمت رشيد حموتان باش انا عندي دوطر سوجيات نيدنا
ويدي يغني هاد نهضر في اللسن ويدي يغني زمرم هذا تستقسم في اللسن دونك وتعطي لنا أصوات غوري ça monsieur Hamoutan وثوانا par l'esprit que l'intérêt de la JSK c'est pas l'esprit ni de gagner un match non deux matchs c'est l'esprit ni pour remporter un titre est-ce que c'est une idée de Hamakani Mani ou c'est quelque chose histoire de la victime ثرا مكيد يقارن ظاهر مكيد يقارن اخي ظاهر سي صح لونس نصر بلوتو سمحي نصر يقرأك ترومي l'appétit vient en mangeant. Donc l'équipe est en train de progresser à chaque match. Tsaling à chaque fois Tsaling Artkashosht. Donc elle vient d'aligner 4 matchs West de Firwa, Rbah. أسنانو خمساس ما هو ياك خمساس التركنين stade malien, mais ça reste encore une fois. Il a un match ne ressemble jamais à un autre. Parce que nous n'avons pas affaire aux mêmes adversaires, nous n'avons pas affaire aux mêmes conditions, nous n'avons pas affaire aux mêmes arbitres, nous n'avons pas. Donc, actuellement l'équipe elle a un bon esprit, elle a un fond de jeu, c'est ce qui manquait au départ. On sent que cette équipe elle est bien physiquement, on sent que cette équipe est en train de continuer à progresser, qu'il y a un travail que tout le monde fait. Il y a c'est qu'il y a une adhésion à la méthode de Laval. تسوعتكي ورعاد يسليغ أول باللي كيلا يون الجوار ويتمسفهم avec l'entraîneur. أم كيلا قم زوارو قال اسمي لا زلفاني اسمي لا بوزيدي. Il y a des joueurs qui s'entendaient pas avec leur entraîneur. فكرتي ودي فغر أول باللي la méthode de Laval elle est en train de faire l'unanimité au sein du groupe. C'est un point positif. Pourvu que la Mithura aussi, un match le football, ça reste pas encore une fois de plus, c'est pas une science exacte. Pour revenir au match, le match du Mouloudia, il y avait cette parce comme qui dit là aussi la JSK la pression elle est beaucoup plus sur les joueurs du Mouloudia qui parce que c'est comme dans l'esprit de quelqu'un l'année d'après il a toujours le spectre de l'échec. Donc il y avait une pression sur le Mouloudia qui a aligné de mauvais résultats. Nous en avons profité, c'est ce qu'il a dit. L'entraîneur dit qu'il faut qu'on profite de la mauvaise passe. Mais ça ne veut pas dire que la JSK ne méritait pas, elle a développé un meilleur jeu. Et puis, il faut aussi, de temps en temps, il faut comprendre que le match du Mouloudia, ce n'est pas un match comme tous les autres, c'est un match particulier, vu la rivalité entre les deux équipes. Mais il y a aussi un problème de décompression. L'équipe, après un moment euphorique, lorsqu'elle redescend, parce qu'il y a encore etc. Donc c'est difficile de faire descendre. Mais encore une fois, cette équipe de Médéa, elle n'a pas usurpé sa place actuellement au classement. Elle développe un bon jeu, elle est complète. Voilà. تنمير النصر ميرسي بوكو ميدي كاتيدنا انا عديت لوتر سوجي دناوي تنميرتي النصر فوالا دونك نتكمل اسنين كان ودي يسول الصفر نشيطوح ايما نفكد السوجي دو كوتون سبور ومن بعد دنوغال غورون كوتون سبور الرشيد داشو يستوليض فكا اذا كنت مغلينك تمليلي تاكيني غتسميك كان ديري غاس الاربعه جوستومون
اسكو غاف 7 تمديتنا غاف 8 Bon, normalement sur le truc que j'ai de la CAF, il est écrit 19h. مي اسكو سي لور الجيريان Mais souvent, moi, لور دو لا كاف ولاش لور دو الكاف ليش l'heure de la CAF? ليجيبت C'est Des l'Irak. messages, siège. Bon, maintenant, est-ce que c'est GMT? Mais Bayarbi, il ne donne pas GMT. Il donne l'horaire local. وي 19 Mais moi, j'ai vu la correspondance de la CAF, c'est 19h. 20h, je ne sais pas. وي Mais est-ce que parce qu'il y a décalage, je ne saurais te répondre. Mais la CAF, c'est 19h. L'équipe qui du coton sport, tu as un petit peu. يمكن يلعب كود السن دقيقة كان يسمح نجيب ذاك وي الدوكيومون ايه اون اتوندون كاينين ما تبغيض بون كاين بويسك نهضر في الكوطون فا بارلي ان بو دي كوطون سبور بالماديا وولد اي با تسوع ثاقين ورعادي ديفان مي نانيد يسالني صحيح يسالني صحيح l'équipe qui du coton sport نقل أروح نبار أفيون سبيسيال. وي. ومن بعد أبري لافيون سبيسيال عاوذن. لافيون سبيسيال هاكي يغال فول ريغولي. نقل أدكش من دوالا دوحة avec la Qatar Airlines. دوحة ألجي ثورة من بعد بدلن تمثالث كسن قطر ايرويز بعد نروح لنا فيك la Turkish Airlines. Normalement ils ont obtenu les accords, ils ont demandé ناناك إلى قضاء دفكم إلى قضاء l'Algérie دفك l'autorisation et la compagnie خاطر زراد باللي كنكوني pendant un mois du 1er au 31 mars l'espace aérien est fermé pour l'aviation. C'est-à-dire fermé non, mais c'est-à-dire que les compagnies وزمرن ترى أداوي الغاشي مزمرن أداوي السياقي. دونك نانسن اسكو زمر ما هذا دفكم l'Algérie est-ce l'autorisation à la Turkish Airlines باش هذا ثاوي خاطر لا Turkish Airlines زمر تروح مي لي ديريجون دو لا جيسكا خدمن مجهود نسن بلاش de l'autorisation هيك. Mais le problème qui se pose, c'est que la Turkish Airlines sur vol régulier, ça ثلاثة دور ساعة 3 دي سمانة للدور ساعة الحد ساعة ساعة الحد ساعة أصل 4 ساعة الجمعة. الحد يعدى يسن الجمعة يبعد تقول اش الناس 4 لي ديرنيير نوفال يساغ نورمالمون أدوضن أصل 4 لجور دو ماتش أما خمنا من ستاد مالي. Voilà, il s'agit concernant cette histoire du coton sport. Mais est-ce que أنا وش قبل mais c'est pas mais seul. Thura, la JISCA, elle a fait tout le nécessaire. Elle a transmis à la CAF. أدبرنا قرنس. Thura, أدبرنا قرنس parce qu'ils ont eu les autorisations à temps. نياك بظن أني ذا بناس التسريح باش لا تركيش ايرلاين ما تروح أدوا كلس يبارك لك أفا اسمح ما والي لي كامروني لي زافريكان فوالا أفا باسكو نكوني نقار داك الجيل قبايلي ايه ما ولاش في الناس دونك normalement si tout va bien, normalement le match n'est pas reporté pour répondre à une question. La JISCA a refusé le report. Parce que même le stade malien avait demandé le report, la JISCA a refusé, elle est dans son droit. Thura,
lequel l'espace aérien était fermé totalement. Par exemple, le CRB ou les Sud-Africains, parce qu'on a interdit aux Sud-Africains de rentrer chez nous, les Algériens, ils ont pris sur eux. De منافي ما ننسن روحن سقام سنداش سنسقام كثر تدري مثل النظام mais voilà mais ماكدينير بليك le problème il est normalement la JSK a fait son travail reste maintenant au Camerounais mais normalement في حسب يسال النساء أظن أصل 4 صباح ما les arbitres ساعان نورمالمون في نادي عنابة بظن باروت كش من صلا ليبير تونس باروت بظن فرونتير في نادي عنابة اسكا صباح من لافيون عنابة الجي et normalement leur arrivée est prévue à 8h30 à Alger et c'est Dzaïr il y a un truc donc ils ont un truc voilà un peu c'est que le match apparemment les Sétifiens vont استخرن ذوخرن الماتشين جيسكا فاشو خضروا لنا اثنين ساني والتمثال انك بغان اضروحن اكرا ديال غانا اضروحن ديريكت مصر بلا ما ورنا للجزائر دونك ils ont prévu normalement اضروحن اسكا par vol spécial jusqu'à Accra si Accra ils ont prévu de prendre un vol régulier Accra le Caire أبقي من دينا للقاهرة jusqu'à ce qu'ils jouent parce que normalement c'est le 10 et le 17 la JSK puisque la JSK 17 تروح en Zambie نثني إلى قادرين دي مصر le 17 pour jouer le Ahli de Benghazi donc نثني بغا ندخل من pour ne pas revenir sur Alger et repartir sur l'Égypte va ندخل directement un vol Accra le Caire jusqu'au jour du match le 17 avec le 18 mais ils ont formulé une demande la Ligue aux Arabes va l'accepter donc le match est la JSK bon est-ce que tu parce que le prochain match c'est Nidni après Coton Sport c'est Steve donc بالك وقاذن وزرغارها mais voilà un peu هذا شو بغينا نخمم ثورة باش انا ولا الكوتون سبور تفض ثورة دغان 17e journée du championnat de Ligue 1 report de la rencontre entente de sétif JSK senior et réserve de la Ligue, le site de la Ligue de football professionnel. Et donc la Ligue est en train de jouer un seul jeu, c'est tout. Voilà. Voilà. Donc la JSK Touran, ils vont encore emmagasiner des matchs de retard. Ça sera le 3e. C'est vrai, mais Ouzmerna a un match de retard. Mais s'il y a une journée de championnat, ça dépend. Non, ça a 2 matchs de retard. Mais c'est la programmation. Est-ce qu'ils ont demandé la programmation pour la 17e journée. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Voilà, suite à la décision de la Confédération africaine de football de programmer le match ESS contre Orlando Pirates Afrique du Sud, comptant pour la première journée de la Coupe de la Confédération de la CAF, le 10 mars au stade d'Accra, Ghana, la Ligue de football professionnel décide de reporter le match de la 17e journée de championnat de Ligue 1 qui devait opposer l'entente de Sétif à la JS Kabylie prévue initialement le samedi 13 mars 2021 à une date ultérieure. Est-ce afin de permettre aux 2 clubs de mieux préparer leur match de Coupe? Non, il parle de Sétif, il ne parle pas de la JSK. Donc c'est tendancieux. Mbachouba dit termine à la fin que
Akdini Belik pour permettre aux deux équipes, non. Oui. C'est tendancieux. Parce que même les Stafiens, le plan est tihila. Voilà. Parce que ils peuvent venir et repartir. Le 17, entre le 10 et le 17, ils rentrent le 11, le 12, le 13, ils jouent le match. Ils regardent la fatigue. Donc, ce n'est pas parce que la JSK se retrouve dans les mêmes conditions. Ou là, la JSK se retrouve contre. Donc, c'est un peu calculé. Voilà. Il y a des choses. Il y a à boire et à manger dans ces histoires. Il y a des choses. Voilà. Donc. Tu as باش تدوغ على رسل جيسكا كوتون سبور. جيسكا كوتون سبور ملالن 3 ارتكال. En 2013, ils ont joué quart de finale de la Coupe de la CAF. Oui. Dina, Coton Sport 2 jusqu'à 1. Vegiriti Ziuzu, Coton Sport 0 jusqu'à 0. Donc on a été éliminé. En 2007, 8e de finale de la Coupe de la CAF. Dina, Coton Sport 1 jusqu'à 0. Vegui, retour jusqu'à 2, Coton Sport 0. On a été qualifié. La troisième fois, 8e de finale de la Ligue des Champions, en 2007, Vasmi Lalavan, il était l'entraîneur dans le Coton Sport Hegui. Coton Sport 3 jusqu'à 0. Vegiri Tiziouzo jusqu'à 2, Coton Sport 1. Ce qui donne, pour les deux équipes, pour les deux équipes, la JSK, ils ont joué 3 matchs. La JSK, elle a gagné 2 matchs. Elle a fait un nul. La JSK, elle a marqué 6 points. Elle a marqué plutôt le Coton Sport, il a... Parce que là, je connais. Donc, je reprends un peu, mais donc il y a 6 matchs entre les deux équipes. Là, jusqu'à 2 victoires, 1 nul. Le Coton Sport, il a kiff-kiff, il a joué, il a 3 victoires, 1 nul. Et la JSK, elle a marqué 5 buts, le Coton Sport a marqué 7 buts. Voilà un peu les statistiques. Sur le Coton Sport, est-ce que c'est le Coton Sport Nzik? Oui. Actuellement, ils sont bien classés, mais bon, ça reste un peu jouable, mais l'équipe elle est en train de bien se préparer pour ça. Voilà. Ben, on espère bien sûr que la JSK bien sûr, voilà, mais il y a toujours un mais يتمثل كاين يبغوا يون سيني يهكيمان يسوقهم le niveau du football africain il a évolué Rachid par rapport à Rwanda. Non, le football est en train d'évoluer à tous les niveaux. Mais quand même, les Africains, oui, ils sont plus forts par rapport à... Ce n'est pas un problème d'être fort. C'est un problème de moyens. Sur Internet, l'effectif de Mamoudine Smith Sandowsegui, l'équipe de TP Mazembe, l'équipe de l'Est Tunis, l'équipe de l'Ahli, ce sont des équipes panafricaines. Alors Mazarkchini, la zone, le Zaïre, il est là, il bout les joueurs, c'est la Côte d'Ivoire qui est aux deux extrêmes de l'Afrique. Non, ils sont en train... Ils recrutent. Ils recrutent, ils mettent les moyens, mais aussi de Qarar. Ils n'ont pas à progresser. Quand tu prends que par exemple, le football subsaharien, il est ce qu'il est. Les équipes du Tchad, du Mali, du Niger, les équipes de la République centrafricaine, il n'y a pas de moyens. Oui. Elles n'ont pas le niveau. Nous connaissons ça le niveau. Mais ce qui nous tue, d'abord il y a un problème de moyens, et puis cette histoire-là, ça rend 40 millions d'entraîneurs.
Ouais. Donc, on excelle dans la preuve. La preuve, encore une fois de plus à Mohamed, c'est quand tu vois, toi, l'équipe de nos équipes jeunes n'arrivent même pas à passer aux phases finales de Coupe d'Afrique. Mazar Khtini, on se fait éliminer par une équipe en guerre, je dis bien en guerre, la Libye. Absolument. Donc, je sais pas. ادينا كان وقبل هذا نكمل ادينا بلي الفايبر اي توفير نقال نغلقيت باش هذا ويش يطيح في الماتش كي يسدون دونك لاجي اس كاس الاربعه زمر ما تسيولم ما تفهم هذا تسيولم صواد غورون لو فايبر اي توفير انوفو ما تفهم هذا تقسيم مثلا رشيد حموتان غطى نسعى الوقت الى خد او بو دان سارتان طون الى خد نحبس يفالي ايبويزي لو سوجي ذي في ويد النصارى شبيت ربي يكوبي بلا ما ينطبق على خير وقيل يمسني تنمرتي كان النصارى يكوبي ديريكت ذا شو يفو ايبويزي السوجي فرد نهضر ومن بعد تورا نزمر هذا نكمل اي ما تفك تدويلت اصوات غورم ما تفهم هذا السيولم دونك Rachid, bon, justement, باش تكمل sur la lancée, il y a quelqu'un qui a bien fait de Wagi Mohamed Ali. C'est vrai que la FAF ne permet pas que 2 joueurs. Elle fait chaud. 2 joueurs étrangers, elle fait chaud. Parce que les clubs là, ils ne payent pas les gens. La meilleure illustration, la JSK vient de payer 54 000 € dans l'affaire de Diawara. Oui. Parce qu'il nous souhaite. Belabès, elle s'est vue en 6 points. Parce que nos équipes, elles ont un étranger, et la fédération, elle en a marre de supporter les frais de ces gens-là. Absolument. C'est tout. C'est pour ça qu'elle a limité. Oui. هذا يسول مقران الزولة مقران لا سلام زولة محمد زولة رشيد السلام مقران الزولة مقران لا سلامك امشي تسيلين لي زيتازوني والله قياكني بغا ربي يوث عم كنا مدون بطري بيان داش راه غيدير الساكني داش تبغي تسقسيض قمتنا رشيد حموتان اخلا il faut synthétiser au maximum. Ouais, on va essayer. Ah, ouais, c'est que ça. Non, je vais te donner notre information l'histoire claire. Sport. هذا دار رشيد سولا فينا لا تروج كوب دلاكار نربح كوتون سبور دي ساكي نربح ما ولاش نخسر دينا يونار ولاش اون 2003 تروج كوب دافريك جي دوني نو يفكتيد هنا يفكتيد وسلي دارا كان فكاشني وسلي دارا فكاشني ذاكي وياخذنا 2007 2013 لا ولاش 2013 ودني راه 2013 نياك كوماساكس 2003 نياك نخدم ذينا نخسر انا نخدم 0-0 ذينا اسكواسني اتزنغاي ماركاينا ذينا نبوثي دار لاجيسكا الا فيما ملا طروج كوب دلاكاف من نربح 4 ولا شي 5 لا ثينا نغلب الطونر ديال ياوندي ماشي كوتون سبور ماشي كوتون سبور سي لو طونر دو ياوندي اوكي هي كونفون داجير فوالا خاصنا ندير سميت الكاميرون لا كاميرون طونر ياوندي ام قران صوتك شويه ثا وزرا غير هذا شو الو تصدق كثوره ايه يا ان بو يقوم تخدمض وقيله لومبليفيكاتورنا وكنسلنا مليح وي كمل دا شو تبغي هاد التقصير دا شي تبغي هاد التقصير تصاوض غورك انا كنت انا في ليكيب ديالو ناسيونال لان اللي يحو سير دار ديال الجور دي ماتش فيها شانس
est-ce qu'ils vont pas demander à la carte de rapporter la route gagner des jour du match عطانا انا سؤال كورونا يدير وكدوني بارابور عليه فوالا خوينا دونك اسكو يورا با لو ريسك بلي ديك الماتش سرا رابورتي نا شي جوست ان جاب سيكولوجيك زعما تدور من قبل باش كان زون فهمت لي زيكيب افريكان يا تعرف لي جارك سيكولوجي تنميرتي مخران جوارنا كونسونطري في الماتش تنميرتي كمخران ميرسي بوكو يمد استقصاد انك يعطيك النظام بسلامة بسلامة صحيت سليضة سيد شكل دينا رشيد إناك يزمل الحال داوضن تسوعتني إذا شو تسوعتني داوضن سي با بوسيبل يا باراي يا قبل voilà bon non le jour du match c'est-à-dire que là normalement c'est à eux d'assumer c'est pas à toi c'est à eux d'assumer ماشي فورس السينين الناس كاينين افيك اين كاينين la décision des autorités de Mourthena, il n'y a pas risque, ils vont l'exploiter comme les équipes algériennes. Non. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, pourquoi? Il y a eu tout récemment l'équipe nationale des U17 pour aller au Maroc. Le Maroc n'a pas encore donné l'autorisation pour que l'équipe nationale se déplace. Parce qu'ils ont fermé l'espace aérien entre Alger et le Caire. Ils ont demandé l'Algérie ne sera pas par vol spécial. Mais c'est des trucs de coulisses. Parce que l'équipe nationale a prévu deux matchs de préparation. Là qui veulent. Oui. Voilà. أدنس يا حميد لا سلامك يا حميد أزول يا حميد on a joué exactement 1, 2, 3, 4 équipes du Cameroun. Selon mes statistiques, on a joué 4 équipes du Cameroun. On a joué l'Union Douala, c'était en Super Coupe d'Afrique. En 81, on a joué en Côte d'Ivoire. On a joué les Astres FC. On les a éliminés. On a fait le Coton Sport. On a joué 3 matchs. 3 fois, on a rencontré 3 fois le Coton Sport sur 3 éditions. Et on a fait le Tonnerre d'Yaoundé. C'était en finale en 2003. Voilà. Les Camerounais نسمكتني واش فيها انا وزاره ما غلطانه خاطر بول بيا عندنا بيا Samuel Eto'o ils ont de grands joueurs وقاعدين مقارن les lions indomptables mais par exemple كي ناس ما يروح غير رياوندي Tonnerre d'Yaoundé قدينا صح je pensais que هذا ce n'est plus la même chose déjà voilà. Ouais. أزول حميد لا سلامك الزول دا محمد سعيد الزول يمس حموتان رشيد الزول فلاونس فرحات يتسونا يتذولتيك دا محمد سعيد تنميرتي ماشي تذويلتي وتاكي تذويلت نرشيد وقبلي حميد الصفر كان هذيك من اوليس رشيد ومن بعد الدوال غورك يا با سوسي كمل روح نكمل دونك حميد لا سلامك ذا شي تبغيض تيديني قريبه تفك تذويلت دونك يفو اسي داتر كور او ميم طون ذا شي تبغيض تستقصد مثلا رشيد حموتان الصواد اثن غورك تورا قريبة تفك تذويل ونينا كان ثاني مرة مقارنة في القديش نوانا مكيتش رشيد حموتان يدي تساوين يسال الزمان قبل نهار تورا
ديوني سنطاس بني انا جورناليزم سبورتيف سورتو دوين ما نسلي سمونا كينيا تمكتات جياس كان زيك والساقي من مازاليت ولا جياس كان تغال تقيم مازاليت امزيك ودي فرير امزيك خاطر وي سي قديمنا ديالنا نافودي جياس كان اي المزيان نتورا كان ديني غاك نشكرها في الخدمه كنون السنيطان بنفكاس قسي رشيد حمود ثاني مي ذلاوان معلش مازال قيمين حميد يا با بروبليم اكيد كاين فوا سيد كور وخلاص هذا ما كان سقسي داشي بغيت تسقسي داخله يدي يا با سوسي بغا كان دينا كان انكوراجمون يتربع تاكيلو فرحه ما ديالي تدول تاكي قاد خاطر يسفهم كل شهر غاشوف غير غاز تفكر كانوا سقسين غاشوف ناس دينا في النافذ نفرح كان ذاك المزينه كي كرند ساعه فود ساعه النفنين قبايليت النفنين دوراري في تمدينه تنتزي والزونه تمدينه نفقايد نهار بويره كل قبايلي الكل كان دافودا مقارنه عطيت نصحه خاصو لما نقاد نوقاد نديا معنا فود نسن يناد باللي وروقاد نيون ناخذ من الكوراج ربحن مديا ومن بعد ربحن وذا ربحن ومازال جياس كان تبدل ذايا كان ونيني غنعطيك نصيحه بقداش نول عطيت نصيحه كويدي دسلني دول تاكيا نغد ولينا كويدي تمسلينا غف جياس كان وكنا تالي غف الزاد يودو تنسف الشارع ويدي سيتكن افود كنا تيلي دوكلي هذاك سناك ويا قبل هناكي نتمنى جياس كان اتوغانا مزيكني تنمير نول تنميرتك حميد غادي يسولن فرحون ديون وحبيب تدويت خير السوره بالقاسمي واحد الساعه ولا اللي غادي الميرنا ديبيوتي كاين الحميد النظام ماشي داكور جي في سمحي ولا حميد دايت سعيد دونك نورمالمون ديال باري تنميرتي سمحي لهنا ياك دويني من دار ديوتي زيري قلنا ديجا دي تلفزيونات قبل ذاك ديال باري ومازال غنتكمل القضيش عرفت قبايلي عرفت مزيان عرفت الجزائر عرفت جياسكا دلالي ما كاين ربي وياك شتيني نسى افيك بليزير سمحي جي فيه هكا جي فيه غلطه فوالا تنميرتي الميرانو سانا الميرانو كنت ديبيتي سانا الوقت هضرنا في جياسكا صح هكا بون معليش ودي سان كان يدا من جياسكا معليش صافي لي سيبورتر كوم لا جياسكا فوالا لي سيبورتر زمرنا هذا دفون فراين ذاك نيفوي اللي يون يهضر في المية محمد الارتيست سيت ان ارتيست وينا داخل خالد يكون ودي السوار كان دوكلي تقمات جياسكا اللي تمورت الجزائر تمورت تمازيات فوالا ان شاء الله اللي كمل كان كني ولاش افريد العالي افريد نصوابه منا فوالا كان يعني ظن بيسكي هضر في قديم من السليمه في انا كملوا وليك انا كتسليمه فعلي بالحسن لونسيان غارديان دو بوت لا جيسكا اون ابلي لو شا لو شا نوار il était pourtant يعني مزر يعني وزين ماشي ذاك صفانه فرنسي دي فوتو لا فوتو نسيت فن دينا دي بوفاريك ويا الفوتوغراف ني فام دونك نيراك كتسليمه فلاس ظن غادي نيغ امولي مكاز يون يحملها مليح ضمار الحمى النغ وهي مقران بوماتي مقران تشاكاي بس الملك بوماتي نغ مثلا نكون كيكي دا مقران والله ربي العمريس سيي صوب 84 سنه ديال العمريس البركه ان شاء الله ان شاء الله سيصيب ربي العمريس خاطر ولا تحمل شيسكا يما ولا شكون يحملها جيسكا تكنيك فوالا تنمرتك حميد ميرسي بوكو ملمس بغيت الدوال دقيمة ديالنا مرحبا يسك
تم قران كويدي ديوغان كنا تفكنا فودا قران يوكنا لا جي اس كا تزر الزاد تم غص تم قران تدغنا ميرود عيبود ياكد سرفاتيس شريف ملال اكد ويدي قد تشجعنا ما قبل ما ويا دير كل تاع السلام اكد مسدورا ناضي ويد لا فيلنا ولا قرا ناخذ ما كاينه تاكيني لا قندوك اللي تركل في جي اس كا بزاف السوالف تقمات فوالا يمدنا كاع جي اس كا الا قاني لي ينسل ويدي الشضان الا قاتني دناوي ديالنا عطني دنار وبريد سنيني باش دابا عليا الا قاتزرم جي اس كا تساوالي ذوكلي تساوالي موش القبايل تساوالي مزيغان تساوالي الجزائر اسا جي اس كا اسمي توالين دي تمور النظام تمورت من الجزائر معنا جي اس كا مدينين جي اس كا تورينا ما كنت الجزائر تنميرتك حميد تنجق للجزائر تنميرتك حميد ميرسي بوكو فوالا او بليزير صح عطيكم في القضية نوال صحيت روحي لهنا Justement, de profiter pour faire un peu d'histoire. تنميرتك حميد C'est que السجي ذين غورون دي بوزقان خدمن تجميل في يكون واحد الحاج دار مولود دي بود ما يروح يفكر تاريخ شطوحينس فكناس يوم المايو في سميس فكناس سميس واحد الحاج معليش ديك شي ما يصبر شويه صبر كان محمود تولد وغال غورك ها دقيقه كان دونك مدنا خمنا تجميل لاجيكات خدم تجميل في واحد الحاج باسكو الا كنزر بالليك تجميل بوستوم فوالا بوستوم بيان سور ils ont fêté son 101e anniversaire de sa naissance فوالا خدمنا سون ستاتيو دينا ديت لمست التمدين زاد لابوست نون وي سنات دونك الساقي مولود دي بود يفكد تاريخ وسي بالليك واحد الحاج يفكد اطاس يعاون مليح على جيسكا نوتامون en 60 après l'indépendance il a été instruit pour relancer parce qu'ils ont décidé dans 54 les clubs musulmans حبسن la compétition après 62 il fallait relancer le sport notamment tous les clubs qui avaient cessé leur activité du temps de la colonisation pendant la révolution et c'est Mohamed El Hadj qui est venu, il a sollicité Moussa Abtouch, il a sollicité d'autres personnes, Mahlounas Madio, qui est une véritable encyclopédie, c'était une véritable encyclopédie. C'est quelqu'un qui a fait l'Irak, il a donné de l'argent, il a fait des collectes pour que la JISCA redémarre. Et c'est comme ça, donc, Tejmil Isaren Seguin, Nouachoulis, même la JISCA تكادي تجميل ثقيل مقدر مولود دي بودي يروح نتا بورت بارول دو كلوب اونسيان كابيتان دو جامبو جيت يروح ارضينا يفكا وليس يفكا يعني يفكا داشو قال له رحمه ربي الكولونيل محمد الحاج مي على فان نيغاك في كناس يوم المايو سي محمد الحاج انا نسن ان تابلو كي ايتي اوفير بار لا جيسكا pour et puis voilà dans le colloque ils ont annoncé un colloque national sur le parcours combattant de Mohamed El Hadj qui va se tenir normalement au mois de décembre 2021 pour célébrer le 40e anniversaire de sa mort. Bah, dans le parcours j'espère qu'ils vont inviter les gens de la JISCA pour parler de son parcours aussi. Absolument. Donc il a voilà, c'est que la JISCA est un pan de l'histoire contemporaine de l'Algérie. Absolument. Donc, elle a fait partie, elle a été au même titre que toutes les équipes musulmanes de l'époque. Pour, voilà. Ce qui est comme Zouroui, la JISCA, bien sûr, voilà, il y a nous, dernier de Chalet Dini, dernier, Akhlaq Rachid Hamoutan, Ouida des Soualines, où c'est les archives, la JISCA, de Koukarouyis. D'ailleurs, j'étais étonné à Rachid, tu as des choses de Mahna Kenya. Ça a joué de Soufal, تكتب تكتشيني, يزوريك سلحاني. مكاكا. ثورة, خذ مني زمرت نخدم.
Zmer Khmani, Zmer Asmi, bon, on n'a pas le temps, mais aussi Zreda Mohand. Ce qui est difficile dans l'histoire, ce qui est difficile, très difficile dans l'histoire, c'est que tu n'as pas le droit à chaud. Oui. Nikini d'ailleurs, j'ai fait 3 numéros spéciaux jusqu'à. محمود وتقلي قرا ها تردوا على غورك. J'ai fait 3 numéros spéciaux jusqu'à. ايه شفيها في اللسن شفيها في اللسن. Et bah يوتيكل راه محنا الناس ما ديو ياكي كاين الريغ بليك هذا راه تجميلتي فلان 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 ذكر القيامه في الليل والله ماك تصود فلاني تصود فلان يا ودي النغاس ويا ذوك مزوارو ناس يا ودي من تسكرا الله سمحل فكر في الليل القيامه باسكو ليستوار moi je peux donner tous les chiffres parce que دينا tout de suite يوث الحاجه ceux qui se sont inspirés pour donner les chiffres de la JISCA, ils ont puisé chez Rachid Hamoud. Absolument. Parce que moi j'ai une documentation, ils donnent tous les chiffres. Ils ont puisé chez Rachid Hamoud. Absolument. Mais Nérak Matsarov, il a dit الكل شوي لك. Oui. Parce que عدنت مثلا في la JISCA. Donc ما عدنت مثلا مثلا tu risques de choquer des familles vont partir. L'histoire du WAC de Kabylie, on a voulu reconstituer l'OTO, l'équipe coloniale. Le WAC de Kabylie, on a voulu reconstituer l'équipe coloniale avec les mêmes couleurs que l'équipe coloniale, le jaune et noir. Parce que les Qazrab, وقت فرنسا ام لوتيو ام لوزمو ام شاويه ام تبسا ام il y a plupart des équipes coloniales et دينا دا فاشوز رغاره ce qui devara terrain تلوسون jaune et noir. Donc c'est pour te dire oui. La JISCA oui. où tu le donnes, si c'est pour donner des chiffres c'est facile. Voilà, ainsi on laisse les... voilà هذا شيء دينا كان كاينين نيراك تيد هكا ترجو الناس دفات كتبت إنك بون نسلا مسل حني سوف التكتب تسي مرحبا c'est bien. Moi j'encourage toutes les productions. Voilà. Tout ce qui va rester, j'encourage, voilà. Pas de souci. Mais moi j'ai fait 3 numéros spéciaux. J'ai donné tous les résultats, j'ai donné... Absolument. Il y a des gens qui ont puisé de mon travail. Mais ça me fait rien. C'est pas un truc. Ça me fait rien. والله محمود هذا يتصبر الله باسكو اول يتساوي دوايض وفغير السرحه تا كاين يعني فغا تسيديني تا كاين يعني الرشيد كشي تعاش لا كومبيتيسيون افريكان بريسك تعاش جو في بريسك تراكو اي ومن بعد كاينين تروح قروين ناس ركزه كاينين كومام يعاش توت لا كومبيتيسيون افريكان J'ai fait un numéro spécial Afrique. Et mais ça ajoute se déplacer normalement, logiquement, avec tout insan, normalement, tu dois la jusqu'à J'ai fait même dirigeant dans les compétitions africaines. Bon, je l'ai pensé, objectivement. Même pendant que là. D'accord. Algérie, Soudan. Algérie, Soudan. Puis, à un moment donné, les Soudanais se font des couchins. Il y avait un commissaire au match, il y avait un Italien, il y avait un Tunisien. Tunisien, c'est il تروحوا دار لا جيسكا زريغ صبار غورس واش راك لا باس ونتاع لا باس عرفت ناس والكلاب هذو غالينا حنا برك ناس واش ما عندها توا شفتي il a été voir le comité d'organisation نسن رن يقجان الزند مما في مصري voilà ثورة ماتش on devait prendre un vol, on avait pris un avion militaire. C'est pour ça que j'appelle maintenant pourquoi le ministère de la Défense ne donne pas une aide à l'ouest aux avions militaires. Alors,
هذه نجمينا نساد باش نطف لافيون. Donc on a vu il fallait composter les passeports. خاطر سيدي نفوض بدلو غير سينا سنة تروح ما كذبك. وفي البوليس يطس Yes, hey, quoi? Yes, tu lève-toi pour nous faire, pour composter les passeports. On veut pas. Il me dit, partez. الشك كنت تزدنا كرينا له يمشوا كلام سينو ما يكشمرت مو دين نزيد روحهم ما يفتيك الضاغل ذاكي نخدم سيتي نخدم اسكال ذاكي في طمن رست نخدم طمن رست دوك نصبت باش بوش ديكور دير لي جومب لو طون دو مات دو كيروزال نصبت حتى سديون يوني خدم لينا ديال الاوروبا بغينا نضرب فيش دو بوليس والله تصمم ياس إني تعمروا اختار لك سورة كيني إني تعمروا ياس واش نعمر إني تعمروا الورق بلي ياس ما يسمع دخلنا مازال ما خرجناش من الجزائر جينا من الجزائر أنا مازالنا في الجزائر أي خما كاك جيت من الجزائر روح tu sais les anecdotes سي ولا سواقي عطيت راجل مسكين يعني بون بور تيرميني كان ناس تديني هكا اون ديريكت وقد هذاك يديني قبل جو بونس كان جو سوات يعني جو سوات نورمالمون لا ديريكسيون لا جي اس كا بيسكو تاع شتوك لا كومبيتيسيون افريكان نورمالمون اتسدو سيل فو كو نكوني لي سوبورتور هذا نخلص نكون يخلصون ليسونسيال اتسدو بور فوال لا كومبيتيسيون وسكوا ساكينين عندها تروح لا جي اس كا اتحضر السيسم لي سوبورتر فوالا ادو على توران غير محمود كان اون بيتيت بريسيزيون يونينيك علي بالحسين جوي 60 dans les années 80 c'est pas le même وي علي بالحسن اكو واقي نظن قرناس علي تشيبالو واقي يلعب dans les années 80 وي فوالا Il faut faire la différence. Oui, ça a une autre ligne de parenté. Ali Chipalo, Ali Chipalo, c'est un attaquant. C'est un attaquant, il s'appelle Ali Belhassan ou Lentsa. Mais c'est vrai qu'il déclare, il ne faut pas confondre entre le gardien de but, Ali Belhassan, qui a joué dans les années 60-70, et Ali Chipalo, qui a joué dans la période du Jumbo Jet. Absolument. Voilà. Absolument. Ça, c'est la précision que je voulais apporter. Et voilà, il y a une qui dit سوالح حموتان سوالح حسن حموتان. Oui, عمي رحمه ربي. Il était entraîneur de la JSCA. Il a été le premier entraîneur de la JSCA avec Mohamed Al-Hajj. Après 62, donc il a été international. Il a fait même les Jeux Olympiques de Londres. Oui. Donc il a été international algérien, il a joué au Mouloudia, Isaac Messati Rahmar Bidan Al-Qasim, Isaac Messanidan Mohamed, ils ont tous joué à la JSK. Youni était gardien de but, Wayad arrière, les deux ils étaient arrière. Donc Youn Qanas Mohamed Ali, Wayad Qanas Hassan Chikoula, Afhaldi Hassan, parce que Yagal Qanas Chikoula, c'est un petit peu l'histoire. اسمي يروح هذه لعبة يونرومي كوم تسيدي بران يتمشى في مصطفى ينس اي ناس اتوال شوكولا لا دونك لا قيمة سكني دونك سي دي جون كي حسن il a entraîné le Borj Mnaïl, il a entraîné la JSK, il a joué au Mouloudia, il a joué à la JSK, donc ça a été des gens, parce qu'il faut dire Zikni, le Miseria, sauf à Raontizou, on a dit les Hassoun, les Ziretni, la Ven, le Mouloudia. Donc ça c'est un problème de misère. Donc c'est pour ça ce n'est pas un hasard. Parce que ثمور تنسن وتسكر القوت absolument دونك تفغن
اني اذا وفى نرسل لنا قطون قمن فوالا فوالا الخدمه فوالا نكمل السؤال سي فوالا عندنا عندي غير محمود سورفا كان محمود سمحه ما نعطل في اللاكس محمود ديال كندا يدي السوال عسلامك يا محمود الزول دموان سعيد صافا صافا الحمد لله كشي غام في السيري هكا الزول داني دا رشيد الزول محمود سمحنا كان اون تا في اتوندر معليش سي غران بليزير ما نسلك كاع سي ان غران بليزير تنمرتيك صواد غورك داك الشيء تبغي تديني براتيكمون بالك يسكي انا نفك تدويلت اصواد غورك داك الشيء تبغي تديني داكور دموان سعيد الزوارة عطيكم صحة في ليميسيون هكا دموان سعيد يسنا تسمعوا في لي سيبورتور لا جي اس كان دملان اما هذه تموت ناضي بارا تموت بون كتعطي لها دموان سعيد باه سبوز اذا رشيد 5 كيستيون في مفتوحين وي بيسك انت لي ان بو بروش لا جي اس كا تي لي توجور وين دي كونفيرونس دو بريس نا زونترينمون سي سويت Rachid, la première question, l'état de la pelouse d'un stade 1er novembre, est-ce que pose pas problème à l'état de santé du joueur? من ولا لي بليسيور شويه هاد نتولى بلي كطاسيك تيلين لي بليسيور او نيفو ستاد 1er نوفمبر عند لا جي اس كتاف لي ديفيكولتي غاني لي ماتش ا دوميسيل بارابور ا بيريود خدمني ماتش مثل الماتش اللي كونتر المولوديه stade 5 juillet il est l'espace gazon naturel et venait de l'ab la GSK. Et la deuxième question نعم نعم بدنا ثرا هاك لا deuxième question كمل اوليك هذا جبر بكيت بوز لكن 5 يجيب après tu peux me répondre à la fois si c'est possible. مغل ثرا concernant ثقيل باش تقارن كتشيني افتمسل ثقيل ستاد دو 1er نوفمبر ثورة ستاد دو 1er نوفمبر لي جوار ساعة لي روبار نسن دونك وزميردارا تعرض ندني ثورة باش يدينيض الستاد دو 5 جويي يشبه يا ربي مزر كتشيني لو جوار الجيريان Le joueur algérien, il aime évoluer dans les grands espaces. Puis la qualité de la pelouse. Voilà. Parce que Mazar Khtini, par exemple, oui. Le match de Supercoupe USMA CRB, il y avait un grand match. Mazar Khtini, Aïn Melilla Mouloudia au 5 juillet, les joueurs d'Aïn Melilla, ils sont mieux exprimés que s'ils s'expriment chez eux. Parce que le joueur, au fait, le joueur, il aime les grands espaces. Exactement. Parce que maintenant, 5 juillet, tu as l'impression de jouer dans un grand champ à l'air libre. Ce n'est pas comme dans un donc ce n'est pas propre un petit peu à la JSK. Pourquoi elle évolue mieux au stade du 5 juillet? Parce que c'est aussi tous les joueurs algériens, quand ils jouent au stade du 5 juillet, c'est une autre mentalité. Pourquoi? Je ne saurais te le dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est grand temps, le nouveau stade d'Agui, pour donner plus d'aisance à cette équipe-là. Donc, le stade du 1er novembre, ça a été toujours le nid de la JSK après le stade d'Oukel-Armdan. C'est vrai que la pelouse elle commence un petit peu à se détériorer, mais je ne pense pas qu'ils puissent la réparer avec le rythme de match. Oui. Il n'y a pas de trêve, donc et aussi pour que la JSK évolue à l'extérieur, elle va évoluer. Quand elle a été suspendue, elle s'est retrouvée dans le bord, elle s'est retrouvée. Anna. Oui, est-ce qu'il peut changer le terrain? Est-ce que l'état de la pelouse pose un problème sur la santé du joueur? Surtout les blessures successives des joueurs de la GSK. Non, quand on parle de pour un joueur, lorsque la pelouse elle pose problème, elle pose au niveau musculaire, c'est-à-dire au niveau des cuisses,
au niveau des cuisses, c'est du mollet. Parce que Thura Amsouyed, il a fait une entorse du genou parce qu'il zit le genou inus. Une entorse de cheville, et tu peux la faire sur n'importe quelle surface. Mais la pelouse actuelle, elle est en train de vivre son temps. Il faudrait, d'ailleurs même la qualité des centres, la qualité, par exemple, le ballon, il fuse plus rapidement que d'habitude. Donc même pour le contrôle, les joueurs, ils ont peut-être des difficultés à contrôler. C'est pas la pelouse elle a été placée c'est la pelouse de dernière génération. La technologie a fait qu'il y a d'autres générations, mais pour changer cette pelouse, il faudrait mettre, parce que ils n'ont pas d'autre choix que de continuer. Asma Zrer, Younous Gas, Amki Gmout Miskin Gasmi. Voilà, je fais 2000. Gasmi, il y avait une Zrer, le tapis خمد Gouhamek. Le tapis خمد Gouham. Atsafod Zour, la pelouse qu'il y avait à l'époque. Il y avait une fine couche sur du béton. Et malheureusement, Gasmi, quand il est tombé sur le mauvais endroit. Il a fait une contusion cérébrale. Et il voilà. ربي ودي فكر بالصبر المولاني فوالا تنمرت ذا شو تبغي تدير نوض نوث انا عدي معليش بوزا كاين لي بتيت كيستيون معليش ريبون بيان معاش مي لا كوبيور تدير لا لي كمل وليك روح تصوت غورك الو اصوت غورك محمود فوالا يروح هكا جوستومون من نهضر في الصاد كوبي محمود لكن نقرا كمل اوليك كاين ساكن دو زوتر كيستيون جوستومون بعد رشيد ليطا دافونسمون نوفو ستاد تيزي وزدو نتسدو هاد نوي فلاس وكينين نوالا جوستومون رشيد نوالا لا كوميسيون لا بي وي تاع الدار ديالنا دا شو محمد je vais c'est des images qui ont été un petit peu alarmistes. Ce n'est pas la pelouse. La pelouse n'a pas été encore posée. زراد كشيني مات سي امزون استند الخلا امك اضو يتساويد لي غران دو موفيز هرب غالي ندينا كندينا خاطر الا شويه با كندينا وغالند امزون قريك دي الخلا مي لا يشور يكردو يشور voilà mais le problème c'est que il y a des problèmes administratifs. Oui. Bon, ils ont relancé, mais la crise a fait 11 ans, mais le problème il est encore là au Divanera. Un appel d'offre, il faut un fructueux, quelque chose. Mais normalement, il y a Consider qui prend. Le problème est là. Encore une fois de plus, on revient aux moyens. Le stade du 5 juillet. Oui. يخليني هكاك نحكي هكا ما صح كشي نعرف بومردس ولي باش داوينا ماني فون تريتي دو لو بور تريتي لا بلوزني باسكو لو غازون ماشي امكي لازيك سعد لاسطا بالمدني هادي وما دياش بوعلم نونو سو كاميوني لا سيترن لا كومون سعد لاسطا هذه كومونسا يترشو باش يعني فاش تخدم هناك كاين سورتو ملاعب كونتر لي زيكيب افريكان خاطر تظن لي تاوند لي شوسور ماشي لي شوسور داير تاوند لي شوسور غازون ناتوريل مي اثنين يفو دي شوسور سبيسيال لا سعيد لا ساطا كومونسي هذه لا بولوز نياتي خص باش هاد الشظن كل لا داير شفيغاس
pendant les Popini de 81, la fameuse Coupe d'Afrique. أنا إذا بحبوا حنا تشي بالو مات كان كي بالون كان صادوا الديمان كان l'Africaine هذه غاليين Kinshasa, on avait joué tout. Mais voilà. Mais effectivement, on revient encore à l'histoire de moyens. C'est que je sais pas, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas y aller de l'avant. Il n'y a pas que le store du stade. Tous les chantiers traînent chez nous. Absolument. Avec le Covid qui n'est pas. Le Covid, tous les chantiers traînent. Parce que normalement, le stade est absolument. Donc, attention, parce que moi, je vais dire une chose. Les Turcs, parce que comment ça ne m'a pas né, ils ont cherché, ils ont même placardé des avis de recrutement. Au final, on a vanné. Au final, on a connu, il a قادرين يكنصحوا. دي فنيان. Doula, gardien de nuit, la SS, n'a chauffeur. Voilà. Ils ont trouvé des difficultés pour. Ils étaient obligés. Absolument. Ils étaient obligés à داوين غرس. خدامين غرس. Absolument. Donc. Les trottoirs, c'est des Chinois qui يخدمون. Bon, c'est. On va pas. Voilà. أذن يروح محمود أنقروا ما رد نسل أزول أنواد سوال العسلمة. عقل شوية يا مداكل. ياك رشيد تيزي وزو. لا سلامك رشيد وي داشي تبغيض هذا تيدينيض قريبة تفك تدويلت وتعطي لها أو ديريكتمون داشي تبغيض تيدينيض. جيت باص سلمى في الأول دابور سلمى الشيخين ورشيد حمودان. الله يسلمك. الشيخين ورشيد حمودان. لا بأس. الشيخين ورشيد طبعا رشيد ديريت الصوتينك ديريت لاباريينك يتسوق ما كنت مزمر تقعد الو قاعد لاباريينك تهضر اصوات غورك الزول في الاول الزول رشيد الزول صافا يقول لك انا ولكني عيدني وسناك شو اللي خاف انواع ينسيد بيان سور بوركوا با il vaut mieux وين السن اصوات غورك هنا سيدي رشيد انيوا رشيد رشيد ليلى فينيك دي الشمس انواع رشيد انت sécurité. سلامة. خشيتو في الدم أمكاني. أنا. خشيتو في الدم كاني. وي. لا تسمع كيف الأول صافي بليزير الله تبع مليح ليميسيون كينوان. وشوني جاسكا ذاك الزمن صغرنا ذاك الزمن في ذيك الزمن تربع ساكنة إن شاء الله أقلايد بيسينا لوني سيد مقلة تربح مع الخسارة بس مهاي absolument دولنا عليه تنميرتي ميرسي بوكو رشيد من بيضة ولكن تنمير أنا بوصوري تحذرتي منول صاحت سلامة هو بليزير رشيد تنميرتي ما كان لا جيسكا ماشي تنميرتي رشيد ماشي ذي ذمن كان ذي زوران absolument donc même qui c'est un peu notre sang nos tripes et nos nerfs absolument donc خطر باش كدينا كان تنميرتي رشيد يعطيك الصحة بون كونتينياسيون ميرسي على خير ميرسي بوكو Donc, باش كدينا كان باللي encore une fois la JSK c'est à la fois notre sang, nos tripes et Aka. Absolument. Et puis comme dirait l'autre Zrer, nous n'avons pas de pays de rechange. Nous n'avons que l'Algérie.
نكوني مسارة كلوب دو ريشانج لاجيسكا من غير لاجيسكا الله غالب وفنينا ونكسانارا مي إلا قضى المدنة فهمني وتلا حاجة نكذا صلاغماي مي جيساي داتر لو بلوز اوبجيكتيف بوسيبل ابسوليوم ميم حمرا جيسكا فورمي تخسر مي ولا قارا دينيغ بلي كليكيب ني نظن وتلعبها فوالا il faut être objectif j'essaie d'être objectif le même لا نكره الحوايج زيك نسوس من فلاسنا خاطر عندنا نظن ثقيل ضحكوا عادي تحانوتي يا رحمه ربي ذي برج منايل الله يرحمه زلان قلواش زلنا خرفي ذي خاطر زيك الخدمه تنكوني مالك ماساكا كي لي موفيس سيري مالك ماساكا كي لي موفيس سيري نزلو خرفينا نزلو نتسوي له هذا سيدي بلوى السني علي تحانوتي زلنا خرفي برجنا جيز بيان زلنا خرفي الاسطاد الا قوي دار جواب باقي نسن جورناليست نسن يسيرسيس دوك الجرنال من بدل الماتش اختار moi je couvrais à l'époque je couvrais les deux je couvrais Borges et je couvrais Gisca comme ils jouaient en alternance je couvrais les deux والله روس ناس ردي علي كيفاش ربحت الكبش وما عرفتناش والله ماشي الحق لك من ذاك ايوي انت مع محاوشين عمركم ما هضرتوا على جيزكا تخلوا كان السير تاعكم انا بهدلني وليد جواب بهدلني لا صديق زريضه محمد ادينا كاين في الحاجه نكوني زيك خاطر نتحارب نحور فضاطاس العالم nous avons été au courant de pas mal de problèmes وي مثل الصرم نسيت نستر خاطر يغار لا جيسكا اللي تي لينمي دو تو الموند خاطر لو كان هذا فن لا جيسكا يجي تسمحون لا بروف سي كون ا شونجي دي نون باش هذاك السن كان لو كاني مي يقيم لو كا ميم ثوغا الجات ثورة طون زون طون تما راه هو كذا ينزيك لي زونسيان زاربيتر يفين كوم ديليغي على الاخر ديني لا جيت قرا تحبس لا جيت وقت هذاك اسمها جيسكا دونك ça a été un peu la Keramis ou Mazir, elle a été entonnée en finale. Hein. Absolument. Donc ça a été toute une. Mais encore une fois, la JSK, quand elle va en Afrique, elle représente dignement l'Afrique. Et beaucoup d'Algériens aiment la JSK. خاص على ليكيب كي نسن tu prends par exemple je vais te citer un exemple المساقي المولودية لو كان تسدي ضوي لي خاصك تخمم جيتك ضقوي سعيد عليق يا اخي الا تو في بور باتر تو طون لا جيسك ما تصدر هذاك وسيك ديني ils ont vécu Alger il a voulu se faire un nom mais c'était قصرين c'est le village kabyle de la capitale absolument donc ça va venir كل اصحاب مشترى اصحاب تكفرين سيدي دو تقصرين نعم تكفرين لو تكفرين سيدي صلاح الارباس تكفرين اسقرا دو تقصرين لا كندير كلي مي باش هكذا نحكي باللي لا جيسكا مهما ذا شو قلنا parce que à un moment donné on défendait pas les hommes on prenait pas la défense des hommes qu'il y avait à l'époque on prenait la défense de la JSK qu'on s'entende peut-être nous avons contribué من van حارب في JSK نكاو محاوشين on a tout fait pour préserver la JSK au point إذا قارن كون وي رقمنا vous soutenez Flan, vous soutenez. Alors que non, je ne soutiens personne. Mais qui n'est au moment de dire basta, j'ai dit basta. Oui. Non, là, il est le public, non, يعني يتبع الله جيسكا يحمل الله جيسكا ساعات ساكنين إلى أسنت لانكرا ما شكويته يا سكي يتولين مليح تمثال ضرن بون نكوني سي فري نكيني بيرسونيلمون نولا دي شوز ندان نسطر لا جيسكا
ودخل كلش محمد اي غلط اشوف باسكو اصفد حظ تمثال بلا الفايزه باسكو ديني غيغر باسكو عندنا نظن لو كان مقار قارنت تقارن راه ماكديني باغ اكزومبل كيني ا ليبوك جافي ان امي جورناليست نصطيف اكديني عطاونا الكابا c'est-à-dire مسكني لي جوار ليكيبمون دو ديبي دو سيزون تسكن مام لي جورناليست ينادو نتوما j'ai payé des maillots de la jusqu'à CGV. Voilà. Mais qui n'est pas Mohamed. Bien sûr. Moi, dans toute ma carrière, j'ai eu 2 maillots de la JISC. Toute ma carrière. J'ai commencé la pratique journalistique avec la JISC en 84. Oui. Toute ma carrière, j'ai eu 2 maillots. Il y a une fille de Hakim Bobrit. وهذه حكاية مرض الطهر. Et tout récemment, on a été honoré par les gens du Mouloudia. Absolument. On nous a remis des maillots, c'était Adel Amrouch qui était un homme, il a joué à la JSK. On nous a offert des maillots. Absolument. J'ai beaucoup de maillots des équipes adverses de la JSK, mais j'ai même des équipes africaines. C'est malheureux. Mais Mohamed. Mais bien sûr. ولا شي ونا دينين نكيني جمي او ديفي يونا ديني في كاس راش تحموت ما ديني نكوني on avait agi par amour pour le club. Oui. Et je suis resté constant dans mes trucs. الوقت دي الهدف on notait les joueurs. On donnait une notation. On nous a donné un barème, on donnait les notations. يقولك الحكيم الدني نعيد واش بدك تعطينا غير 3 4 هنا كي كنا في الحرش غادي يعطونا 5 سيتي لا نوت ماكسيموم. وي اي سد نوتر جوار تقرا راي سميث عينات كيفاش انا عطيت لي غير 2 يا سيدي السني خصك لي بالم يخصك الماسك الفيزي هاربون هنا دايغر الناس اللي تعوموا داخل الميليو تاعها ما قلت لك هكا تشترون با سيرفيس. Absolument. Si je dis فهمت الحاجة باسكو يونا يزرنا قال لك خسارة اكديني كتسكو كيحمل راه. Absolument. ما راه يزر تخسر اكديني يا ودي ها اثاس خسارة ساكينة سواكي يبغي الخير. Et ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Absolument. C'est le cas. Parce que ما كديني ما وريغ فلاك باللي كولاش Absolument. C'est tout. C'est qui n'est pas ça les mots mais quand il fallait toucher parce qu'on a commencé, j'ai vu que ça commence à dériver, j'ai tiré. Absolument. De toute façon اقلا يدك شكل الدنيا الرشيد نكون اون ريسبكت نزرع انك بيرسونيلمون جو سنا لا فالور يعني كو سميك السنه هذا كاين سميت بدا ارتيزيوزون لي زاني 94 95 ساون ومن بعد ديكوفرير دا شو الخدمه يتخدمض عند تحكير تخدم ينثني دو نيميرو سبيسيو pour Horizon عند تحكير نيميرو سبيسيال باش تصرم un numéro spécial d'un journal un tabloïd un Horizon uniquement pour la GS ça c'est jamais fait pour une équipe نقولوا منارة يخنطروا عند تاريخ لا GS كاين هذيك كلش لي شيفر تو سكي كونسيرن وكاينين لي زاني 95 97 اكيد. Je me souviens très bien. Voilà. J'ai fait un numéro spécial championnat. Voilà. Et j'ai fait un numéro spécial Afrique. C'était en 95, la Super Coupe la Coupe des Coupes avec Jafar Harouni. Voilà. Donc quand on avait joué le Julius Berger des Nigeria. Donc وتفكر راك رشيد هذا غادي السفاض un numéro spécial. Je suis en train de réfléchir.
Tu n'as pas un titre, ça serait. Moi, à un moment donné, j'ai même proposé de faire un journal du club. Parce qu'il غادي الحال ياك نخدم السيت انترنت اسمح ياك نخدم كيف يخدم لا اسمح يا كونسيبت محمد غادي الحال بدا en Afrique on devait jouer le stade d'Abidjan. stade d'Abidjan نبضت تفاخ تلقين تفاخ بدا در bon non داين on peut pas معليش on peut ajouter ces 2 minutes. on a coupé j'ai coupé سلفا محمد فاض تحوس دي أبيجان لحو مازال عليك كلاب نسن ساعات جرنا يتنوزو الدماغ ديون داير بواحد تاكوتي استاد أبيجان هيك محمد 4 feuilles il restera 4 pages 2 feuilles. oui L'idée m'était venue. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas? J'ai fait une étude macroéconomique. Le journal pouvait prendre en charge le salaire des joueurs. J'ai fait la proposition. Mais j'ai posé une condition qui est tout à fait normale. Oui. Chaque travail mérite salaire. J'ai demandé à ce que la recette soit divisée en 2. L'équipe rédactionnelle prend sa moitié et l'équipe, l'autre moitié, c'est pour le club. يروح ديون الناس حاب يترفه من ظهر جيسكا. Alors que c'était pas pour moi parce qu'il y avait des jeunes qui étaient avec moi. Qui vont travailler. Qui étaient sans travail. C'est malheureux. Et j'avais la conception, je te disais que le journal allait se vendre même sur Oran. Oran à Naba. Il devait rentrer dans le cadre de la diffusion avec la NEP. À l'époque, c'était elle qui m'achevait, c'était elle qui diffusait là. Je me suis dit, on est il va alors que nous, ça, il se casse la gisque. Enfin, ça c'est de l'histoire, mais nous connaissons de père en fils. العالية نحمل جيسكا داير مام خالي السعيد الله يرحم ربنا تغصف ربي العمريس ولا نسي فيان تفيتي سون انيفرسير خاصك يجيو السلارة مازال مما يفكنا كان كيكش ما استطيعش ما رد فاك انا اروح كيفاش هذاك ناس ملح فوالا سي فوالا Merci à Rachid. Voilà, il est 21h39. لا وين انا نروح لا وين لا بروشين فوا اصوض غورك داش الدينير وادينير بليك لا بروشين فوا داويغ ان شاء الله ما يبغى ربي يسلن في السبور ديال لاكابيليم كي كوماسا جو في تسوربروند تابروند بليك لي تودرين لانت لي زيكيب فوتبول سيتي دي زيكيب fait par des bataillons lascar, c'était des mais ça remonte à loin. Ça remonte aux années 1920-1919. لكن يا رشيد شفيق دي تيقار تيقار صناعة تيقار donc لا نيراك je vais ramener, j'ai trouvé des archives de quelqu'un qui a écrit beaucoup sur la Kabylie. إذا دواك ليس لنا كيف صح avec plaisir donc il y a des gens de certaines régions وهمنا سنين او نسالي كيف نكون يزيك voilà là c'est merveilleux voilà donc كان صرا jour même la semaine prochaine on va essayer de نقعد شويه sur le plan technique certaines choses j'espère qu'on va la réussir dans l'intérêt des supporters ينسوالين تسكنديدنا لو إذا يتعزرنا كارتورا مازال كومام لو إذا غادي تبعن قمين فدا يدي شبار بين باسكو تقيمي 240 تساون ويكينين لان دونك اسنين غتن ميرتن ونكون ويدي تغيمان اولا قالوينك الرشيد ذا شوت فغيض هذا اعتدينا سلامة ان شاء الله أصل 4 أنفاس
تربح ان شاء الله. كي يجي باش بور ابوردي دون لو ميور كونديسيون السلام ضاغن بليك مام وكافي يمكن سينا كيقالوا رومي كلام بيسيل كي شونج با دافي. Absolument. Donc c'est des gens intelligents, ils ont eu un avis, c'est leur avis que je respecte. Oui. Mais Sarah Markan qu'il faudrait se retrouver autour parce que il ne faut pas parler d'individus. Absolument. Moi je parle du club parce que les individus شحال يعدل يمكن سنيغي والجوار يولوا وقت. Oui. الناس شحال الجوار يعدل شحال الديريجون يعدل الكل راح كاين مازال جورناليست. Absolument. Donc je ne me compare pas à la Gisca. Loin de là, je n'ai pas du tout cette prétention. Mais la Gisca, elle a قتقم Gisca. Absolument. Il a la Gisca, il a ça ou Rawis. Et pour te raconter une petite anecdote pour terminer, c'est la dernière Mouloud, on parlait de comment les gens aidaient. سعد عمر ربيعي باش نحضر السني سعد داود الا انت خدم دي السينما لو كان تحسبوا اشحال يستكشم لي جوار لاجيسكا السينما اشاك فما يروح هنا تيزار جوار لاجيسكا العمر يخلص السينما والله تكشم من بطل دونك سا ايتي سا كونتريبيسيون سيتادير لو كو لو جوار ادياوي هادي يخلص الوقت اللي 100 دور الفراك تيكي دونك سي شاك جوار هادي يروح لا سيونس هادي يكس الوقت اللي كاس كيتوشي كومبريم يتوشي ريان. Donc c'était une manière à lui, Saad Amar Rabia, c'est le ticket. Les joueurs de la Gisca, c'est que je me batte à l'stade. Asqara au cinéma. Donc voilà. La Gisca, c'est une histoire. La Gisca est une histoire. La Gisca est une culture. La Gisca est une identité. Donc ثورة ما ننكر ليدونتيتي النغ وتقراو النظام هكا لا جيسكا هذا الاصل النغ نبغى ننكره ميم سي لاني اون 46 Absolument. Elle a été le porte-étendard, ça a été l'identité. ارثورة l'identité القبائل نيغاك حكياك ورقزني الا ندا شوفير يدير على الميزان اسمي حاج مناي بود الكارين السجون فيري روج يروح هذا يخدم الحاج منيا يرحم ربي كيتي اوسي ان بيان فيتور الحاج منيا يروح ردينا باش هذه خاطر سون بليزير سي دو كوندوير ان بوس او كولور دو لا جيسك سي تو والله استغفر ربي بالك يخسر الكودري. Donc c'est tout ça. Inch'Allah كان نيغاك ولا قرر نزار كان ذاك يغورنا قالنا من مصدر ذو قبيلي مسكين ذي برا ذي وهرن ذي سوقر ذي قسمطينة ذي باتنا ذي خنشلة مايلي مسحري وتيك تروح رقن وفي لسر قارقوت باش تشاو في ذا قبيلي نجي بقبه. دونك وكذا كير كلي la preuve l'imagerie la vidéo qui a fait le buzz sur la toile avec qui a été sélectionné d'Armadan et يونا مباراه وين هذيك هذه يشرح لو كان يعني يمكن سنايون avec tout son âge toute sa sagesse ويكسناه normalement à cet âge là et il a قاديلين mais la Gisca Absolument. La Gisca, c'est comme la chanson de Michel Sardou. De 7 à 77 ans, j'ai présenté toutes mes félicitations et tous mes vœux de santé. مقارنة بومات ياخذ خالي السعيد qui est aussi 80 ou 84 سنة ديال العمر نسن. Voilà. Donc ils ont Inch'Allah كان c'est tout. Voilà. أدريني كان رشيدة كان سينا فيكتور وني سينا أكان كوني ثورة هكا فوالا ونيني تنمير تنون ان دارني مو قبل أن نغلق ليميسيون أصوات ظهور كالرشيد. ان دارني مو encore une fois إن شاء الله الذي
dans les attentes, on a répondu aux attentes depuis toujours tout là. Qui déclarne encore une fois de plus de Salma Miar, et puis je tiens à rassurer un peu tout le monde, demain ou plus tard après-demain, on Absolument. تنميرتك رشيد، تنميرت ونويا تكون وين يديق من يدنا تعديد ون نكيني تعديد ون تصرام من كل سفت ساعة حاشا منايا، من كل سفت ساعة ألا منايا ما تساعد الرشيد انسان يسعى الشغل نظن اخوان دونك تعديد اسلحه دي تدون وديرني مثلا on sait jamais exceptionnellement زمرة ديليون de temps à autre une émission spéciale زمرة سيد نخدم ça dépend الرشيد ما يبغى هيكيني دونك تعديد au moins ما يبغى ربي هكا قارونا أكن قاري لاقد يعني هذا ثنينين ما يبغى ربي أسلحة دي تدون أكن نولف غف 7 ساون خاصة ساعة كان بتيروطار 7 ذا ساون قبل نبدو تدويلت مي ليميسيون كي خدمت في 7 ذا ساون من كل أسلحة ديما الصوار فوت أونيني غنجاكن ذي الخير لنا نكي أكد رشيد أكا إتسواليم ذاكيني تمليلي تيدون إتدويل النظن إدي تدون ما يبغى ربي ارتفاث أندث فوالا جينيريك